Missed you big time, Gitahi, and we are happy to see you again. Thank you. Not in pieces, but in peace. Asante. Riu ogiagire goko muthi. Die kana ngihota gukira murango-ini wa Githima TV. Niki Mukano uria hetu ni mashabiki na eroreri aitu. Oh my God. Watu wanakupenda sana. Riu nguriga gwika atia. Unginjira betia ngani thire Mombatha gwatuka. Ndiu ingiuga atia. Ndiu ingieka atia. But we are happy to see you. Na kiria gigutuma na ndigukuhitha rucio rwa ciana citu rwage kiene ni kwaga role model. Right. Ndi haria murakinyitie na ndi haria murakinyitie na Reverend Njuguna gutindika horo uyu wi twambiririe mundu koretwo agitoromerera ri ni akuririkana twambitie ku define mucie niki. Yes. Tugiikoroka oguo tukirora mucie uyu nigetha wakike no rugame andu eri metha-ini wake iko muthuri na mutumia no nginya makona compatibility manyitane tugiikoroka oguo tukimurika tukiona itugi iria cithondekaga mucie uyu tukimurika muthuri tukimwenjera muno kwanza muthuri na mutumia tukiuma hau tukiaria uhoro wigie andu a meke hiko-ini ri no iguaga mundu akiuga ingiona freedom ingikara wega muno ingigia na kawiyathi gakwa tukirora dangers of freedom na hatwatigireire riu Reverend Njuguna oka last week but one tukiaria uhoro wigie mundu guikaraga thiini wa reni yake no ngwenda tucoke haria dangers of freedom hau niho ngwenda twambiririe na tukwambiririe na ati anake itu ni mararuire ti kugimara ni mararuire na nge marua mareciria ni maragimarire na nge marua magimara mareciria ni magia na wiyathi magwika whatever they want to do guthie kuria mabatie guthie ngwenda twambiririe hau o tucokero hau dangers of freedom. Aya tugicoka dangers of freedom gucoka ciugo iria ndakorwo ndakwira niguo dangers of freedom ni cionekaga kana freedom ni yonekaga freedom yo nyene nigetha irehe danger ikombia na freedom ri iriria yehera ya kana yoka utuke wina freedom ri igitaga responsibility na gitumi kia responsibility yehere ukoro ndio tugite responsibility atia na ruthiomi rwa Gikuyu ndire kiugo kimwe keigaria responsibility nita mundu wikuite ndire kiugo kimwe gia gutariria by the way tugitwe kuga na Gikuyu no tuthondekire sentence responsibility ni mundu ungihokekera we mwene kana ni mundu ungikua we mwene kana ni mundu ungihokekerwo we mwene koja tiga taru kwihokerwo thimu ino utanakinya kwihokerwo kindu ri wambe wihokerwo we taru mundu ni ekaga atiriri for example ndenda ku define responsibility nigetha tucoke heciugo icio ndagweta mbere ya gutiga ciana ri mucie cikire wambaga kwamba kumenya kana mwana ucio no ehokerwo we mwene mbere ya ehokerwo kindu kingi na nikio koraga mundu ena twana tunini tari kana karia gakuri ndungigatiga nyumba gaika aca no he hindi gakinya ona no uthie wiki na worio ni mundu kuga cene ciakwa ni ngima acio ni mekwirugira ona riu andimakaga they'll do everything kana wena mwanake mugimo nginya kuya ngari atware mwana uria munini thukuru na ni ngorora hinda twakuraga kwahanaga oguo ona korwo ciari itu makire very rough matiaheanaga instructions direct motiga mura mugicine mwanai ngoro mucinite mwana na muhingorere ikombe ngoko cingire iria mbembe icio ciothe ona mai mutigata hei ndoka ni mugwithamba na matatanya ona urendi ya thoguo ri mukinine mahigai ni mugumuthomera mohoro ni ukahwa-ini na mutikaruge ni nguka mundie riu acio maragio guo ya ruga ya kijeshi but it's hard and some na muciari ni amenyaga atiriri tha iria ngoinuka nigukorwo na aria mena thuri ni makimenyaga ona muiritu re munene mucie kana mwanake ni gukorwo rugeire nginya baba wao kana hihi kwi muka wa muriu ni aramenya kwina mundu ukinyite irika ria kwihokerwo we mwene no wikue we mwene mbere ya wihokeirwo ndungi ko ni kugutuka responsible andu aria makoragwo na freedom ri ni magaga gutuka responsible ni magaga freedom yoka ni imaga mundu ithenya riu tondu gutuika ni wehokeka gutingiraga easily discipline area sharing responsibility ti kwayo yakwayago ni gutindikiririo naturally human being mundu muiru kana mweru
muthungu kana mundu muiru discipline ndiri oka automatically ni gutinde kwetindikagwo na he maundu matatu ona kana mana mainvuvaga discipline wa mbere muri ora discipline no nginyetekire tondu discipline ikoragwo a part of training ndio haha ora tugwika nigetha tikari kiugo githungu kingi muno discipline ni mutugo mwega ndoingiraga hatari training training igagindire kiugo gya gikuyu no kiugo tiri mundu toyo na mami ni gutiri mundu takimenya training ni kuga atia discipline mutugo ri ni guturainwo mundu aturainagwo na training oyothe ni riruo hari mundu mweru kana hari mundu muiru he gitonga kana hari muthini na discipline ino ri nigetha ugatuka ni gukua responsibility ri ni nginya we mwene wa be witikire thiini waku ati ni gutuika mundu responsible na baigire nigetha ugetikira gutuika responsible na witikire training ri ni nginya maitho maku mone kindu mangiririria gutuika na haha ni ngwenda gucoka thutha hanini gwitu kaimbaga ri ni toikarire ihinda inene muno tutari digiri kaimbaga kwa na ngwicira digiri ya mbere ni ya engineer kigwa ugutare mundu wina digiri gutare mundu wina digiri tondu mwiritu mundu wa mbere kuona na digiri na ni matuko madeka he kanini ni mwiritu tagwo Jerry wa mutumia tagwo nyina Kabiru ari na digiri ya pharmacy. I remember very well ko ndirahetia na mwiritu cina cokira kihurukiro mwathani no muhe kihurukiro gitathiraga amen no riu haha riu ithu twoka kugea na utauku kumenya giu ni kiri itura ritu kaimbaga ngima nini ndakora kuona degree we took very long time. I thank God riu kwina kaimbaga ithiini muno ti thiini ho ndirenda gugutwara ngerifa it sounds like a very good remote muno ndirarifa kuma haria ndaciarirwo na ni ndaciarirwo mubunge wa kuwenjeie Kariuki uria mutigaire ndukire wa hwai ndiri wa riu ndiri wa tene ningi muno ndugagiukete githabu-ini ria mau ndigikinyite hau ha Simon Ben riu ri I cannot tell why tondu tariu kwanja tuke kaimbaga primary Illuminati akaimbaga primary mundu na ni njui wa mbere ukona degree na engineer kigwa na riu no mundu ni aria magiturerete na kiara makiria kurwa itu thutha uyu tha ici ri degree iria cigwitu reke ngwire muthigari umete gwitu wari thina munene muno ni ndionete muthigari wa gwitu kana mujeci wa gwitu mundu wa mbere kuona muthomo muno no mwarimu umete gwitu etako Stanley ai mwarimu mukurino you see riu tukinja kuona rigonda gukuonia riri aria membere itu na tuciaranirwo ri ona na kena iritu na itura ngiuga na tuciarana kuminiri kariri aria ari mbere itu guthomo-ini ri na bana ne yao matiekiraga kirathi gya gatano na ngiuga Mr. Gathecana ni mwarimu wakwa ni athomithirie 1985 hau uguo ri 85 ri ni oi uguo ndirauga nona Gathecana guka mokire na gwitu matiari original amwena akaimbaga ya kianda and I would love to say this kiria giatumaga tukorwo na dropouts cia standard 4 5 na andu magathi kwandikwo ma house girl angi magathi wira wa kurithia angi magathi mawira ma migunda na tukeririria he muthuri ngicokeria ngatho muno no nyitu ndenda kuga haha nyitete muno na unjurie kiuria no thikiririe tondu nawe ni ngucoka ngurie kiuria kana no wanyita he muthuri umwe fundi wa miako metagwo contractors na mundu ucio etagwo Waya ni muthuri wa bata muno Waya tondu andu aria othe madropaga from school ni oyaga na kesho theko kana Nairobi tondu ni mwaki munene akamatonye kambuni icio akagira nyumba nyingi ici wonaga ndaya o undu umwe oronani no ndekorire ndi moko-ini ma Waya na ngiuka kimbira raini saba na nyumba imwe ci haha Nyayo stadium ni ithuĩ twakire David wa moko haria hakuhi Madaraka Estate hau he nyumba hau imwe ndakire David wa moko hau na guku tauni tutukanagie maguru Uhuru Park tukaumira haria mochari no itagwo ya Motenzuma hau tukaruga reri tukatonya kibira riu ri na bane ne haria mari mbere itu ri twakorire othe maratiga thukuru magathimi yako na waire tu makenda kwandikwo wira and this was also happening wira wa nyumba wa micii na undu no hapenaga largely area ya Mugikuyu tondu tutiare na kindu gitagwo role
model nigucokia ngatho muno kuri engineer kigwa acio mahotire ko ginya to the degree level na makihota gutuma tarua moito ara ithu twathomire nao tucokete gwithomithia thutha uyu gukinyira githomo muno ugathoma nginya ciana ciaku ngiye ngurikana graduate higher diploma my daughter joragia na una kangaje shule na shule yenyu mnachapangwa wewe korokona mahuriro kajore wewe kwenyu mlichapwa ngika higher diploma ya psychology thutha wa realize what you missed na kiria wa misaga ground ri ngotaka gukwira mutugo uyu ukwitagwo mutugo uyu mwega kana uyu wa kuhota gwikuga witagwo responsibility uingiraga na training ni nyina omwe na discipline ndikaingira thiini waku hatari force na force no nginya wewe kia gutindikiririo ni kuinivuko ni gutindikiririo ni ta igandi giuga atia ni ta mutumia urathia thibitari akaga kuigania ruo rwa gutindika mwana I know no nginya induce pain na ndigukuhithana ni ndirari guo handu twari na matini mundu wothe uragira ruo will be useless mundu wothe uragira utari mundu wothe uragira training agatuika mundu wa tuhu ona korwo ciari to family ya muthamaki muthuri kuruithio ni kirimu kiuru ucio ni mundu gatuika wa tuhu ona ngiciarwo state house ona ngiciarwo white house ona ngiciarwo gwa queen acokiage discipline na discipline ndakora ingiragio na ruo na ingiragio he maundu meri ni wetikira ruo ruru we thiini waku na ruo ruru nigetha witikire ni nginya maitho maku ma thiini makorwo makiona kindu urenda gutuika egithe tikio our military people mabago the training yes na nigetha tuike military ni nginya ukorwo wiroreria thenema cia jeshi ukona arume mararwa marabata irima ndege irikia bomu nake kana ukerorera mutugo uri urekwo ni Putin uri areka bururi ungi ukenda ukeririria undu cio waingira thini waku kana mundu akerorera TV akona beti akenda beti akeririria ni na ngathi guthoma media gutire mundu utwikaga kindu I'm telling you out of experience as a trained psychologist I agree gutire mundu na thaici we kindu ari thaici atari mundu onete I agree you can never be na nike Biblia ugaga atiriri ona wende kuona wone ine kuona wonire Biblia ugaga murio ndekaga ndugitigorora na gaithe agika yes tukire na ndu matari na maithe twina ndu mena maithe menja kunene na he handu ni ndeganaga tondu mimi am a scholar na ndiri handu ni njitikitie ati no nginya mabuku mara mandikitwo ni muthungu mangue hakiri ona nino no research na nyandike kindu there is this thing na nijuaga tara ninge guku gwitu makiaria aria matetekirite kwiciria na meciria mao muno makendo kurumirira mafuku ohoro wa absentee father ati ciana iria baba mao matari kuo matakoragwo mucii ni ithukaga that's neither here nor there it is not scientifically proved it or socially proved tondu riri what about ciana cia single mother na nginya ithe at large forever ona ndari oneka tiga ithe uyu tanoka adari oneka atakonde ori na dari kunene at large is an enemy at large what about aria maitha mao mohirwo magithinjera makioho nyina ena ihu what about them what about aria baba wakuire agitiga mutumia maternity agika mutino agithi kugira mwana ucio what about that what about aria ciari ao maitha mao ne jeshi taru ni nguraga ndina ciana jeshi-ini cia my brother urigwo mundu cio horo meri 6 Kongo taru ni rugwa KDF irorera arutire mwega muno uri arafagire imekora andu ma terrorist Kongo mare mahuraga andu iramani na pio na na kesho meko mena hakwi meri 5 mundu ndari ona muka ndari ona mwana do you want to tell me mundu no atwekire mundu tondu ithekuo that's not true that's not founded that's not established that's misleading not scientifically proven it is not that it was what you know to one scholar wari na idea yo na kiandika ifuku but that's not it's not guided by any social understanding you need to think bigger wewe uri ni JJ Gitahi wa dokazi ni didona mundu tosi wita kwa baba ni fafa joy eri ngwiraga fafa itore igoro fafa mutheru pop na baba atatu magenda no ne hidaragi ukiri azimio nijo baba sio only and I have made it why todo ikon wali na your uncle no havanyu monini yes I had a father figure and Komwangi but ekonene na ithwe kugo element ya gotuo ati datuo ni mundu todo ndo okoro a male figure in the house hatira hada rutire in my life but how did I made it
Or how did I make it? Mami we mwene was enough. Dokathi. Are enough. We mwene ko play role. No me mamu anyu tikau. Na tia tumio the mahana ugu. No no wega mutumio wothe na korodo gutwika tavure uta mamire. Umenya korodo re muthuri. Niwe muthuri. Mura mutumia at the same time. Namba igiri. Kono society yetekira. Gutiri kindu kia bata. Ta kuonia ruciaro ruria rurakura. Role models. Todo reke ngwire. No korwo nginya na baba wanyu mutongu muno no ko ti role model. Na korwo nduri we ona ringi tondu tokinya mamu wanyu kana baba wanyu korwo niwe role model waku kana niwe wiriragiria gutwika mundu wothe ana na kesho mararuire mathikiririe na arame ma university to ningenaga muno ne andu koja kimathi university ni matuthikagiriria muno angikorwo thiini wa mwana we mwene mundu we mwene ri ndakuru horo wa gwitikira ndwibita gwitikira ate we mwene thiini waku ni ugwitikira discipline thiini waku ni ugwitikira training thiini waku ni ku accept gutwika kindu kana thiini waku he kindu wonaga wendaga gutwika ri ona ungikorwo na baba atatu tigomwe you will automatically be useless. There is this notion ekoragwo andu mugaga horo wayo ati especially gekorwo utena baba the way you are saying we mwanake na ringi uhikani ugie mutumia ni ukoraga tondu ndutidwonire baba wanyu ria atritaga your mother and what have you atugakora kiko kia mwana waciarirwo ni single mother kena ish you know it argument in any school of thought it can be an argument but in haja onayo in any school of thought kiugo kini kiega no it argument na hold water but ni na haja tondu no tuthiruke muno ro gitukiuga it's true nima ona tani ndikire ndona baba no ndina mutumia no kiuria ni giki atakiri othe mena mababa responsible. Does it mean I call for you? Eh, ni wina baba no ni murefi. Wale na baba wangu thugumira. Ewe thugumage. Eh, baba wangu thugumage nginya oriri. Ruo thugumage tondu niguo wonire baba wangu atiritaga atumia. Uguo matiritagwo uguo emeagire mamwenye hurage maima mundu mugima. Ruo meage tondu thoguo niguo ekaga. Atari wina no mondo atari ruo ikaraga na mutumia ora thoguo ikaraga. Ruo waga gwaku tondu ni wona thoguo kirwa. That's an old thinking. Very old thinking. You're right. Maudu makuru muno. But tugeciria na andu marecira mararorera ifirathi muthenya o muthenya na gutukana na andu tondu gwiraga beti wirore ndutaga munene nini wa gutukana na andu. Gutukana na andu all through all the time. Na kurora andu mena meciria maingi na ngimena manini na ngimena orimu na ngimareira ni oge na tioge na ngi oru thiini wao kuyuire shaitani na ngi destroyer na ngi matari wega ona uri kuthini wao na ngi aga muno na ngi mahana tari ngai hacamania nayo riu gatakati-ini kau ngahota kumenya maundu maingi muno meragwo ni andu ni misleading na matire na muthingi tondu mwana o wothe kana mundu o wothe onacio turari horo wao mararuire kana ni wa single mother kana ni wa ndigwa kana ni wa ngoria ona ndari muciari ona omwe mundu we mwene angitua mundu engira na ngoro ati nie ni ngwitua mundu kuriri atwitua taru Daudi ri gutakiri utaro munene muno according to the scriptures gutiri utaro munene heire muri Sulaimani wa mbere oririkane Sulaimani ndaciarirwo na njira no ngiriru muno tondu ari wao ari wa mundu gwitwo Bathsheba aciarirwo ni mutumia ora wa Uria uria Daudi ora githiri oh yeah you're right no aririkana mutumia Uria uria atumire Joabu na marwa athi atumire Uria kwe Joabu na marwa makuragwo no wakuire death sentence yake na githia akiuragwo no wigirwo haria ngara-ini marwa mandikitwo atiriri kuri Joabu komanda wa jeshi ndatuma Uria na marwa maya umutware haria bare rwire irurire na mucoke thutha mumutige aguthwo oragwo niguo marwa mandikitwo riu Joabu aba marani munene ni president wa tomarigthi tokiuga yes sir agita Uria na thigari cigano na kimera ni nyumwe first platoon kikosi kira kimbere me haria mbere thigari cingikirwo riria muri ona thu ciukite mure makimutiganiria atare na backup akiuragwo Daudi akihikia u Bathsheba kana kare maciarite muthenya ucio nigetha Uria akueri gagikua karaga ceriru gake kare Sulaimani nundu wakiriko kiria mageire nake hihi megiko-ine gia kihiko ni amurire undu mwe gwenda unjikire hihi akimuriha akamucompensate uguo amwikire kumwita agithamba kumuragira muthuri I don't know but ndina hakiri cia gwiciria
hihi makirikanira na wekira ndakuhoya ugatua mwana wakwa muthamaki na Daudi agitikira tondu ngirora ukithoma Bible wega muno ni ugukora bara nene muno iri ciana ingi cia Daudi andu ta Adonija to nioe niwe wina kihoto ndakuraga nginya ithe andu ta Absalom niwe ndakuraga ithe Adonija niwe wehitithiria andu akujia picha ethiria getha nginya thinjiri Ngai na akihitithia hekaru-ini riria Daudi aiguire oguo na ni gukua kuaga na ni akorwera Suleimani maundu meri matatu Suleimani no gutuma na tumanire gituma thigari na ke Adonija kenyita hia cia kigongona aikwira kigongona-ini nioe ni right yake gutuika munene ithenya ria ithe no ithe ni aheanite no kwi Bathsheba tondu Bathsheba ingirire haria Daudi ari in the deathbed akimwira ni wanjirire ti ni muru wakwa gakogaya akimwira ni ndigukitwo gikiro Adonija kiri ucio rainirwo tathikiriria nyimbo makeigua tawara Kenya tawara akimenya kameumana akimeumana uguo niguo Adonija kwire koguo ngunda ukwira atiri hatiri utaro munene muno Suleimani Daudi atarire Suleimani no he kiugo kimwe amwirire thini wa athamaki wa mbere igiri wetue mundurume ki that's the word we onanie we mundurume and another word take responsibility in another word be a man to be a man ndakurire tigutweka ati uriri nginya no kumero kungu nure nginya ati uriri nure we fire uriri ne sare soring ukuruga siringini ukaruga itara tare were kasoba so atireke turimu no kuti kugutuka mundurume asa gutuka mundurume ti kuhura mundu ngudi ugaita magego gutuka mundurume ti gukura arume maitho gutuka mundurume ti guthina kahiu gukubara gutuka mundurume ti kugutha thimu gutuka mundurume ni gukorwa ati you are undu wa mbere we mwihokekeru we namba igiri niwe murigo uri okuwagwo ni mundu itaka mundurume toherire nyamura ndirakurire taka masculinity toxic uhoro wa gukora ati toxic ino ikuya kwehoka mundurume behave ta Ngai ihara turenda kuridi mundurume nigethe tikire gutika emotion na arirage nigetha matige kwiyuraga na kuragana mundurume rike kumenya we no ne sidikaria niwe okuite mbego niwe wina ruriri niwe ki kwihokeka ku a control maundu mari areka amenye time ya arata time yake menye hindi yake ya gukena ihinda riake ahe aria angi ihinda riao akorwo ni miaka 70 turaikara witigirie yaku taruga no nyende caragwa nyite muno ndagitari na mundu gwito ndagitari kifishona ndagitari kama wara neti akuruta wira nginya okue wi wira-ini ni mutugo muru muno kwanza kama wara neti na ni mundu mutugo muru muno kama wira no okora thaisi akehengo bebegu kama turigite ukora handu tukiria ngoko nake agitwo ni ati ngui ya ka client ni aremwo ni guciara na njira njega ngui yona ni gukua ni riba akendiga athi ake ngui CS I am telling you really kama udo wana akirite uguo kama uathe njaga ng'ombe gacira na CS nega ria nyeki nega tura na wakora mihingirite handu na akandika needle by mouth na ina drip na nyandikira hau needle by mouth ndikaheo kindu na kanua agathi agaciarithia ngui na njira ya guthinja akaruta twana gatiga twana na ngui ni atuma agoka tuthina mbere na kuria nguku ri mundu to cio ri urenda kunjira ati ekuruta wira nginya miaka 70 agakua gutuka mundu mene ku define maundu maya taru ni no nginya ndetigiria yakwa 10 neo yakwa 10 thini wa miaka 70 nginya 60 ira 10 ni yakwa guti mundu turona ni thimu njikiria 50 de Australia ngaumo gogathi South Africa njikiria igana riu urahurira na kiaku na iritu ti nyina ndagituma aca yana kina iritu nyina ndagikuririo nake indi riu nake ndagithire ciake na kina kihudira miaka yake uria kwenda karu nginya turumanirire riu ri riu mau ni maundu maria ma mundurume kurora ndakinyia ciana ha ndakinyia andu akwa handu hega haha niho ugigakinya gukua mundu wambe wikue na haha niho ugire atiriri kurari na kurua na kugimara ni nginya mundu ambe agimare nigethe igirire mundu wene to ni uru mwana kuya mwana ukahiki ukana ni mwana tari mundu ta Aruvini nyumba gwakwa na ni ahikaniria gwakwa uguo ni mwana warehe mwana maikare kwa ciari ni macoke magie mwana koguo ina ciana icio ithatu ucio ni mutugo muru muno
Nikinya mundu ambia tuike ni amenya gwikua na ni honjiraga andu na ngera anake ta Jemu ndugathie kuhikia mundu ikaraga kwa sister yake, mundu ikaraga kwa tatawe, mundu ikaraga kwa nyina, muiretu kana mundu wa njota rwerihira renti, mundu toy guthaithara ndirodi ati please nisamehe hii mwezi nikoje mundu chokorehe nyumba gwaku kamiro ati naishi kwa auntie, naishi kwa sister yangu mkubwa, wewe mundu na madha naishi madhangu na tunaishi na muroko, wewe mundu ucio rehe gwaku wewe ni wathira. Leke mundu ambia ikare hostel, leke mundu ambia akobreka nyumba west na Githurai na 44 akorwo ni agimara ni atwika gwikua responsible, niyo ya responsibility. Life ni amuhe discipline. Definite age ya mundu kuhika na kuhikania mwanake na mwiritu gutire definite maundu mangi matire pa tondu kwi maundu mangi matindikagiriria andu na ni turariri nawe haitumi cia kuhika na nyingi muno kuri mahikaga tondu ni agia mwana na kuri mahikaga moraga thukuru makahika kuri options no mutumia kana mundu wa mwana wa muiritu kuringana watho wa Kenya ri no nginya kuri above 18 ona mundrume kumuni na hau guthi na iguru ri no nginya kirore matha ndugakihikanie 5 tondu gikihikania we 5 ri ndwagitigwo ithare mu kihuruke ugituke biu riu kuri andu arona makihikania na 48 na 52 atigio miaka ene igana ona agithire umuonage emucamani wa thukuru na kana ke PP1 hano kana kera gone ari angiguka mekuja ego tiguka ni dadi riu acio ni acio igana 55 na ni kwamba kwiyitanga no ni maundu mamwe mara marabatara kurorwo in terms of gutwika mundu meki guku mundu gwitwo Daudi aragi horo waku definitely tugicoko haria hatirabatara ukorwo na thoguo ni getho twike mundu, hatirabatara ukorwo na aciari ni getho twike mundu, na ni Daudi tugu ha hindingi to have a father ti definition ya success. Asha mau ni maundu maria makoragwo within you, na ndakura maundu maya no nginya ma drive ni role models. Ndagucokia gwitu ati kiria twagite ni role models. Omuthu kwina andu maria twayari kigogo kou akaimbaga kwa jamu ucio arenda giti gia kara wadi mundu ucio itagwari kigogo ena degree 3 na ni mundu wa mathabu ni economist athomeire makerere ta Kibaki, ugakora andu ta badilisha urora winire giti kia UDA ni ndagitari na ni mwarimu ni mundu wa mathabu yani riu thaici kwina role models aingi muno reke ngumakio make muno ngari gwito yari imwe tu ya mundu etagwo wa ng'ombe kari noti riu no ngeri ucore ngari tu thukuru wacora kari to no ko tu ai na guthikorua kugimara tu kuona ndagitari wa gukuruithia ni kilomita kindu ta 30 ukahona ugicoka ukahonera njira kana ukagandukira njira gutiri nginya muithikiri urondikirwo hana kanda iria cia rika ritu ono kuikarira muithikiri wao ukuikarira ate kaki na muithikiri ni ndahetwo na my brother wa kugira matunda kundu gitagwo gitambushi na wari umwe nacokira kenjetia Sunday mwe ngiuma kanitha tugicamania rehe muvira wako Nemo virucio ngicuhuka kioya agithi naguo riu ri ngodaga kwira atiriri kwaga kindu urona nikiimaga mundu age tondu reke ngucokia hanini thutha anake aya ituri kana rika riri turarera ri niribatie muno ko expose kwe maundu maria mega nigetha manjie kuriria gutwika mo nigetha manjie gukinya makinya maguthie kugimara itumiga gukwira guo ni riri ngai erire Ibrahimu na ni muthuri mukuru muthuri we ate umaja ta imagine kwa jotuko na ngai ni ari thigithigi wata bishop muthe ore ugaga muthuri ucio toro ni kukirio muthe umaja ta imagine ngai akiruta gathuri nja utuku muthuri ucio umaja ngai akimura tarora iguru akirora na nioi njata kimuria ni urona njata icio tatara tatara na ti nioi muthuri uti mwana nioi njata ni angiamwiririo riri ngakora thimo igana ta njata cia matuini no ngai arenda ambione nikione na maitho mwire uguo ciri niguo rurire rwa kuruka ingia akionaga arerwa akionaga because what you see activate your desire desire no niwe gugutua what you want to become kuguona mundu natuka useless then wakagutiri kindu onaga kuguo ndangitikira discipline tondu mundu kwenda gutwika kindu ona thiru ororagera ni borithi kana GSU kana jeshi magituri no gutwika muthigari kuruto uraya is very painful gweraga my son is a footballer the pain they go through ya misuri eno nigethoga tuka flexible ohote guthiururuka kuhiuka mwana na mubira gucenga ugu wonaga rume acio magikogwo kaurugamia gacoka kahura na mutwe na githuri na mugongo ti kaundu gakumorire ugeke painful
painful na dislocations mageragira no tondu nionete Ronaldo nionete Iniesta nionete ng'ania ni arenda gugatuika Taribo West ni arenda gugatuika Oriech kiwe ndigeria aketikira kwihotha kugu kiria ndenda kuga na kwira ndwaya itu ni ati ni nginya thaini waku witikire force ino ucoka witikire ku force kugia discipline ni agagushare responsibility na neo ekoneka ririo kaga kwenda freedom tondu training ndeturi nego mundu free no nginya korwo wi rungu rwa watho worora gutrain. Unfortunately generation yaru werenda everything on a silver platter. Instant coffee, instant chips, everything instant kila kitu indo cia hau ready made na choma ready do no genda kuinia ndonde kahau iguru choma ready ona korwo gutiri. I'm telling you indo ciothe turenda ready guo ready tene ni ndona gatoruga magakwiteira agaguthima fiti thaisi gutiri time yo ni kwonio ha kwigereria wigerie ume na size available comoke kila kitu instant. Miaka hau tene aciari nio mathaga ciana thaisi merungurwa ciana na kiria kinene na kiria gwatwire munene wiho ni ati he maundu ngenda orore hindi aciari matongoragia hindi aciari mathanaga hindi yo tore responsible tona thukuru ya amwaka guthi thukuru kana waga tameo ya thukuru tondu no ariga gugithomo kiu ni giake ona mwalimu uri urakwira ati thoma na hinya okire maguru ati waja twera go faridi ati waga guthoma ugaturo thambagiria ndungari no athoma ni ugatorithia macindi cia murimu atwira gatikarumia ete karumia thi ukaigwa ihece uga yakwiha na sirumira kwa thutha yakeiha na ni cia korwo hindi itu iheina nginya nderu na ni gia 6 na cia ikagia rimu ngudi andu cio macoka kothe makatuika drop out makarega thukuru amo magagithime jengo na kuria kungi amwa one macokete mageka makosi angi amwe nje managena na engineer mawaya angi ma electrician na hideo kwari hideo ciari mari in control na hideo ciana mundu etikagira we mwene gwicariria uturo tiga hau urajuria ati ni njire ko yakuhikania ati mundu ni etikiraga kuma tagwito kana kego mundu umite Nyeri kana Rwathia kego mundu umite Kiharu kego mundu umite na kou kana Meru agoka gwetha wira Nairobi ukamukora kibira akipasa via ruo rwa mijengo na kihindo ile tumathia kadi comedy kwene kadi na ciana ciene ene responsibility iyo akuite ya kwihokeka we mwene gutiari maundu mayo rono muthi rira maundu maya mokire ri gikuona kyo gigitukuhiriria muno tacuthiriria riu handu hothe he thibitari njahe mathanduku yeah this can tell you what tanu ni different you mundi gutinda ngimugweta haha erigite kugura ngari cio cia gukua miri agacoka kahingura nduka ya mathanduku stock ya mbere aigire na mathanduku 25 VKU memorial hauja Kawa West guku twina kanitha thaici ndiratarire kwina nduka inyanya cia mathanduku matheri. Oh my. No anyita thibitari ya kuria gwitogwo kwa Ngothi thibitari ya nene muno Nyandarua hauja murango wa thibitari u ungetheneire na nduka ta inyanya cia mathanduku. Where was this then by then? Gikukiariko ogo ni kunania the more you become irresponsible the more you become free, the more you self-rule, the more you get into anarchy. Na you know go gikuke hauja hanyu na gutire na struggle gukua tissue ithanduku riri ndi ngari ene ndia gukua tene ngari athia gwetho kunene muno kuhoya muthuri wa itura wi pick up na muthuri ucio kwanja waheana ngari tondu ni athuri meho matwaraga steering wheel mate kurekia rorete mbere uguo na tondu ngari yake ya gutuira ni ya thara akinya kukinyia mwiri no nginya heo China mbirika na gathituro ikarethe handu hindu gukua kwari undu munene muno muthomu wa rugano ari mundu mutambure itura ari cerebu wikita ngima ni atamburagwo ni urathomire rugano mathiko mayarari hari ona thoma rugano agikaraga handu aroneka special ginya nduma muonaganagirerie ginya okageithagio na gitio itura kwanje muthomu wa mwandiki wa rugano tondu andikagwo na bairo agethagwo mwarimu kana mundu arikirie kana mundu wa form 4 aria marahingire thukuru kama mararikiria guka na akendeka rugano ni araheherio waru cia haragwo na kiondo uguo cia ngoro cia kagwo na kiondo ni wi na birika yake aita karaga kuda chaiwa birika misebu rutigo guo he boys ho cia thirukaga ithanduku na gaspray you're right
kadeo yake hura spika ori ko hunjetio yundo ngeye na hinya pego igacoke gaikara uguo ni hiro ukuna attention ye hero aikaikara agoka na hati udekaga ina ni orada ahuraga MC nake MC ndio muthuri wa itora kana kazi ni imwe ya mukui ti uhoro wothira riu reke ngwire maundu mau mari very rare ati nginya kuhura ka spray ka we hiro itora. Look at it now today goku is not an issue. Hamera mo mucio gathi uyu tamaka hamera buru mucio kaboyo nginya matora ni meguriire hama ukigwa gakuruvu kau ni kanyitanire ka meci thate kangewithike wi muoyo na makigura ama ciao na indo ciao na speakers ciao ndonire gwitu kwina nginya magurite nginya sound yao yaki ya mathiko. Where is the fun? Tondu hindi ria andu manjia kweherera maundu maria marehagirira andu mutugo maria maheaga andu responsibility menda we yathiukire ne kwenda gwetha ciigwatio ngani tondu ndirari na baba ndatukire muici tondu ndiari na baba ndiathomire ngadiari na mami. I am telling you hatire handu ndu ucio ngirugamia ona Daudi atigirira murio witue mundu rumeki we mwenyewe wionanie. It is a choice to accept discipline. Kugu acio maragimarire na are mararikirie thukuru akone marajigwo kana mariona undu uyu turaria YouTube akone mekwenda tona magitiwa matiguaga rugeno. But I wish them and I urge them to listen to this. Ndugecirie uturo waku he mundu kuweire. It is you. It's about you. Warikie kuma nda ya nyukwa. Life is about yourself. Life is about you. Tena mundu guguthaitha ona make choices. Tondu ndungijira ati wikaga uguo tondu nyukwa ni ekaga tikaga tondu baba ni ekaga no tondu ikora baba ndio ya githiguma kana fara you cannot go do that. Ikora mamu wanyu ari kinyangarika kia mutumia you cannot go do that. Ndungituika kimwe you are able to make choices. Tondu riri atakiro mamu wanyu tu itura riu kana eri ire uikaraga kwina atumia angi mena mutugo mwegega to baba wanyu tu eri ire ukoragwo kwina arume angi mena mutugo mwegega koguo ni choice yaku uria ukwenda gukorwo ri agikuru no amenyire njaga ekinyite ha no kimenya riu ikihe kinene ndongithambio ni jeri wanyu ndongithambio ni mamu wanyu kija kumenya wina maundu rabatara kuhitha riu ikihe kinene na hindi ona ndukiruite no kimenya eri eno neno so no go soon how no wajerire gutuka mundu mugima tika kurua kugimara hindi wamenyire kwenda privacy. The same way you should go knowing how to take responsibility of your life. Na agikuru muciari ni akuonia thukuru kurua gutira batara wituita watuika mundu senior muno kana muciari awatchip mwana ora kana is not a big deal. It's not ucio ni wira ndai kaida to just my koja kurua ni minor surgery. It's a minor surgery. It's not a major surgery. Ukireto ni mutumio heto mwana na njira yes. Really? It's a major surgery. Na mutumia ni minor. Kurua ni minor. Mutumia ni major. It's a major surgery to mutumia to mwana. Yeah. Leo ngitindo tuna no ruia. Hiyo ni minor surgery. Ndogeme inata ona mutumia muleja geciara ebere yaku. In terms of gotihio. In terms of the injury. Na kiroda kirahonio. You're right. Yeah. Kugu haha ti kuga tiri wi mundu afata uigirire fagio igirire drugs uremere aciari wagena we yathi wagwikorio kwenda menya ni kuri watho bururi uyu wagiru menya fiyo wena gifande we mundu mugima riu riu mundu mugima no wohwo no ikio kinya muno no hurwo rigathi kabisa no hurwo ni muingi na mawe no gwatio no hurwo ta eritu na woto na mawikare hau maugo na kia mwene ni otaga. I'm telling you. So it's a matter of gwitikira haria tugire damahe a sequence of gutuika mundu. It's a matter of take responsibility. Na dauga responsibility ne gatagwo ni freedom. Mundu wothe wendaga ku enjoy freedom kiria baga go scare away is responsibility. Yeah. Na gitona begime in freedom ekagore kwenda gaikarore kwenda na mundu muragia mundu cio ti responsible. No mundu responsible. Responsibility yokaga through discipline, training. Na dauga no nginyo metekire. Training is painful. It's painful. Todo guture inare togitwe ko define kiugo guture inare ne gucenjia. The Oxford Dictionary itauraga ati kiugo training but ni kuruta mundu in the ordinary form to another form. Ne hari Oxford yani kuri Cambridge Dictionary. Gororereko. You don't either Oxford Dictionary ni more popular ni gidi to kiri ado ageretha.
training ni ta kuruta mundu in the ordinary form na kumutua kindu kingi kademwe yari data yakwa yari mujesi ajirire tiriri makinya kuria kindu kia mbere meragwo ri ni ati nataka kubadilisha wewe tukigo kia mbere ati nataka kubadilisha wewe nitoe uraia nikitoe uraia kurutwo kiu toire uwi utugo kindu kingi hau niho uthina uri na he ciugo njirigite kwaria haha na ni ciakeniri mundu itagwo Rachel Jerry muno ati riria mundu ari mwana ri ndikano ririkane ciugo icio ri ni ari na maundu manene muno ugaga gatuika na tukitiganira haha #kabarira ndari mwana tondu hindo wari mwana ni wari na cioneki for sure na we should to repeat this again tondu gucokera mbugu ti gukiga wi mwana woragio ni mwarimu kende gutuika ki ukigwo mundu ga doctor engineer hendo wira wa tereba wari muno muno andu ta gicohimari andu ta gicohima tereba mari andu afata muno in the society to be a driver oigwa mundu ga driver ndu Mr. Kamau watwarithagia bathi ukigwo mundu ga Taylor tona iro wa Taylor ni warutagwo ndi etagwo Mr. U watumaga ngui ni fashion and design yes irio marketing riu ni uraigwa ciana icio ni ciugaga Taylor ni mogaga driver policeman engineer pilot doctor surgeon na ni mwana wa study 1 2 wakinya form 4 riu wiriragiria mundurume worio wodake a man nikio kwenda salon waterenda guthii salon pesa ya salon riu what do you want to be ni okolena thao nilipia Uber oh my god ukituka useless urenda cia Uber riu ati niko na homa ninurie mzinga ni gonge riu kiri wende ni mzinga ugonge homa oh my god where what she ri wathiri atia ati riu urorio ni ki urenda ukagwe na dry spell oh my god it has been long what do you desire niki really no I have been dry spell kaelo diaga tiai na mundu cio mwana ari engineer oh my god kubu kabariria mwiri tu yari mwana na ice Jeremani no kiria reririria ni uria ngiona mundu kumutwara date mundu ni ucio kiria reririria uria ngiona mundu kumugurira ariyo nataka kulewa waiter gasa glass maisha ni yangu we shughulika na yako sipa ngwingwi na mundu ucio urauga maisha ni yangu mwana can you imagine ari pilot kwathiri atia ari engineer kwathiri atia he handu hakinyire ari bishop enda gutika father ni mundu eriragiria gutika celibacy thai cia tumia ndungimuhunia oh god so what happened hathiri atia you hakire element ya freedom freedom wino wendire na thukuru ginya rona magicina thukuru ni kurega watho wa mwarimu ni uga mutiagirwo kwihumba ndungiejuo ndaruda turi maendo ta thukuru akiroro marima maria turite mamindira ndakwira nginyete to thukuru yo ndangengirire korone makirite tu onere tu raini cia njuiri maheto 10 I think 11 or 12 ciakira icio kundu kuingira itho kambure kana utige thukuru yo discipline ndungiyuria macwire atira ini ta 15 uyuria mindira hata ng'ombe ina ngukuma urona ng'ombe ina ngukuma yiru ni ngukuma matu turamenya ni ha na ikoro madness yakathia karutia makarikia matu mathira akaingirira maniuru maniro mathira goka kiromo ari kugathia nipo agekira rurime agathia ikurukite mukonyo agathia ikurukite who knows where and everything is torn together oh my god I'm telling you ucio ni mundu wakinya handu baba ndangejuria mami ndangejuria sipa gwingwi mami maisha ni yangu we shughulika yako and I was telling do kana ni wendire kaka ni Martin wa Janet kiria kia ninire Samson tigo koru atari muru umenye na Muisraeli tiga we uraruire na miaka 18 na 17 uri aruite na thiko ya kanana tondu Muisraeli aruga thiko ya kanana ngetha hayo rito ya na ndugeheo rito taruite rio karua heo rito na Samson umenye oguo ari tiguthoma ni mugambo umite iguru ati ni Nazarite ni munaziri de amurire kogwa ciarwo ena uhoti ucio kuma nda ya nyina but he became useless very useless ndago cokerera o ringi nginya guciara ndaciarire can you imagine Dr. Saragwa augire
ni akenete muno ni Samson kwa guciara na hikia othe akoragwo nao what was he doing doire uri kana ina gathina ahiki could be acha ndangikoro reke ngwire o ure ndakora kuchambua muno ndari akona thina acha he handu utoi na ne ndikwira hindi imwe atumia gutiri mutumia uciaraga tondu mundurume ena hinya aciaraga ne kwenda especially mundu waja wothe every other day in any school of thought mutumia ni mugi gutikira mundurume when you want niwe menyaga ne kwenda kana ndekwenda kugo andu acio othe ni guthaka mathaka kana Samson taru ndarira ngiaciarire guciara ke takire kwa Samson kuhika akiri wira ona ni akaga mathabu make wega yes ari wira na ari muri he na ari sifaga musharo mweri wa gukorwa kimuthakira nginya gatwarira andu a Filisti thiri na kugeria gwika uguo gucira nake ni guthukia ndagitikira ne guthukia wira na ndari handu endete Samson yona asha only that muthenya wa gukua ne akorirwa muiguira thona uria tesekaga na muroro uria agikaga kukihuha ngano na entertain ageni mukipofu that is for another day but Samson nginya guciara ndaciarire mundu wakuraga gate na moko akakua na ciande mundu ekaga maundu manene na kwaja tiga toguo niwe wari muthamaki wa muico wa Israeli ni kwenda we yathi naciare to athamakira Israeli he didn't deliver anything tondu ni aregire kuigwa nyina ni aregire kuigwa ithe akiuga ni sipa gwigwi maisha ni yangu we shughulika na yako we yathi ni very dangerous he became irresponsible arara kinyaja githaka he refused training yes Letugora tukagate onyita kigo kuraraja tikuga kuinuka ni kurara githaka mundu tocio ati muthamaki na nginya rimwe ekurara mutitu tanyamu kaga ni mundu yani nginya ratu nyu muhiki ni father in law akaheo muratawe mundu roraga akaracia ikonde cia andu akaracia ikonde cia rume the force nigetha eonanie hinya mundu tocio tawici mundu roraga rume magana mere akaruithia akoya ikonde cia gatwara ucoke utarete he died mundu without a legacy without anything to refer nginya kana nyatia by the way na ndari kindu atigire either thamakine either besha either utonga either gusetwa aciari ake either kana either mwana in the development nothing noguo niguo mundu wothe ukwenda freedom inyu muraruire na inyu mu university na inyu mu hostel tonyo kwa edodori na neburi etagia kana iria nigetha kurihire monthly rent ya hostel we free we juja college nikirigwa story fane guku nyonage guku githomo ni ati muruto wa mwaka wa kana arahurirwo tuhio au kirimiro ya gukorira thukuru no where are you anyway tutigeri maundu mau meigotine but look at the rate area ruto itumara kuwa nayo in the colleges living in a hostel utukuina freedom kunywa kile gyothe urenda ucokeroke cukuru is going to extreme now sodomy mathukurini yes enjoying the freedom oh god tondu mamie kunene lesbianism yes in schools tatiga ngomakie mware wa baba mutumia omwe aumire gicagi mwana wa Naikuru I remember hedio ndakoragwo cukuru etagwa Gibonda ndekaga counseling cukuru etagwa Gibona Botera during that time I was doing some courses na mutumia ucio agioka uria mundu muciari agiuka ndathi kuona mwana wakwa ogikumwona Nairobi University kwe kuria komaga akinya akirwo ndari kuo athire na friends akigira hostel kana room ya neighbor o muruto take kiro no ndagwikara ni tu no yeguka magiikara metereire mwari kindu tha kenda cio tuku riu nginya nyina ni akomirio ni ethairwo means cia gukoma tha kenda cio tuku ni no maigure movement na makigwa ndu maranegena na makigwa gukigeria kuhingurwo muiritu uyo neighbor akiuma kiona uria na kinyina o insect yake kicire ni mwari woka akirumanirira noyo kiria kia mutungire ni mwari half naked unconscious raped repeatedly na organio ni aruto age magma bashi mwe nao make walk back to the camp makoro campus makoro mamukora
haria goire muriu shokora wona rwiga wagatha ngai ciakorire wacio mugunda isi street boys no arume I'm telling you magikorwo mutharafa kiuga wewe mwathani ni wamenyaga kuria kumuna kuria kuigu ni twagatha ni wega ririkana aria matari baba mahe onao mahe nigatha tugicokia ngatho onao macokie shokora reke cirehe mwana wene so muciari arona kindu I don't know ndirikanaga gwi kundu twathire hindi mwana muini witagwo Elijamira twititwo igongona igongona riu uria kwahanaga Elijamira akinjira mamu wanyu ndurokathikana maito wa irimu mangitukora haha ri no gukua because they don't know this teno tukora kundu ta uko and we have to leave nikyo kuna kwa mwana no mune njiragire kugerera no nana ne hada dakamiuma umuthi undi ndako kwira aciari menya Ndarwa menyiri mera Ikipia memuranga Mombasa County angemenya kuria muriu ari thaici ari Saturday utuku no arigeke no oine ndagitari arathomera medicine arathomera education ne degree areka ya surgeon areka ya girigasa areka ya ndui biochemistry ndirakora angemenya mwari uria aikaire ndagikeno angeringe kana ndokire ringi mwiri wake awigiire arume tari nta specimen hatari handu hataraikio guoko nta specimen irarutwo nayo hatari handu nta specimen nigura thomona guma kimurikaga na thimu toka wone muthuri na tuna generation ya arume oh god athuri matari na gitio na ciana you're right yes na nigutira maragirira Nyeri athuri agimata ithui nona korone ni arenda kukiurura akiume nja ya gwake ndeguthi na rika riake can you imagine ekwenda tuiru tutwa kana 18 18 17 nginya 20 no kugwa makirana imuiru tuona kirie miaka 20 kunu kuguria muciari nguo ucio ni muciari akiguria muciari nguo akirikiru ne betire utabari we muciari inde muciari le minimo koro ai we muruko ndukiaririo riu yona kugeithio ni mundu guko faraga thangai ndima mimo koro ni acio athuri kithemba kiu ndi utira mathaitha kangamera regerai manyina-ini regerai rika-ini ria nyu tona ndu ucio na matire na mahuthiro maingi no thabuni na gicanuri riu tuiritu tutu na tutu kanyotera bia muno so arume makamenya you want to use me na wile tu makamenya you want to abuse me kogu aya ni andu maiganire mutego oro kanyito ngembere user na abuser no anyita can you imagine user na abuser kogu mundu menya amenya urenda kuria bia ciakwa so you want to use me na kimuhikini anamenya you want to abuse me kogu ndoya ni muriano kogu mundu ni kiora na kwenda kwa bana na kwanikana torira wanyuire ugicungania kuhurire mbica ni wathukumaga nayo nengo ikici mutandao-ini wa gwikia 5,000 riu kona muthuri ugukenete akiona mubira gwake kagamba titi arora ukona mundu wikaire ugacoka na kahoro uguta kodiani ule cokago nikirekia mutu gukenete ukana ko akolio baba kariki baba acoki gutakate ni mundu ahuruka ule cokagio gitanda-ini ni baba ni baba no to mawira na abuser so I was begging this man hena they know tukora munene muno niguo na ngociria horo uyu ni turiki utenderia hindi niguo reke point yo niguo twikirie hindi iria tuli ciana iritwa kuhikania Saturday tuoko kadirikania ngohe horo wi haha witagwo uhoro wa Reuben na ithe Jakubu Jakubu rira tuire kurathima ciana ciake ri augire atiriri augire ukai haha bari ya Israeli ciana cia Jakubu ndimurathime ndimumenyithie maundu maria magoka thutha ciana icio cioka akenja kurathima arorire muriu Reuben niwe first born akimwira we Reuben niwe rigithathi riakwa niwe kiambiriria giakwa kiambiriria ni kuga for him to be with the women kumenya atumia niwe wewe maciaro mahinya wakwa wa mbere we niwe hinya wakwa wa mbere na arari horo wa hinya uriku
wa udrume ndari horo hinya wa icoka yekite maundu maingi ginya kurwa na neruite ginya bara nyingi ginya gugithiri kukingangana na mama era banina whatever but here arari horo wa mandacho niwe hinya wakwa wa mbere jeri wa ujigeithika jeri wa uji nacho kiuga atiriri nowe ugutura wereraga akimutunya na akimutunya uthamaki akimutunya wathani wa aria nyina aya nini amutunya niki akimutunya ime ira kirathimo kia ime kirathimo kia rucini akimura imoima kirathimo kia ngano akimuima kirathimo kia mithabibu akirega na kio akimwira we uyu ugutura werera guguta mai amuruma niki nyamurira ni undu ni wahaicire urire wakwa ni undu ni wahaicire urire wakwa kirathimo kia muriu kia uria mukuru gikineyo Juda akomie na atumia yake muriu mutumia akaita kwa Biliha concubine kirathimo kira kiari giake kire Juda Juda kirowe uri tune hagio maitho ni ndibei na wewe hagio magego ni iria na we ndakurathimira kirathimo kia nyondo na kianda na kia ruototia nitukaria icio no nitucoke haria thutha ndukanjurie kirathimo kia nyondo na kianda na kia ruototia acoka haha amwe atiriri we no haicirurire wakwa tondu rimbe nionire muhiki wa ithe ndare mukabio ari na tumia rire na rea but hani ari na muhiki wetagwo Biliha rimbe ni akiona muhiki uria githamba na ni wa ithe akigagura na ithe akimenya agikira nginya muthenya wa irathimo kimwe wene wa haicirurire wakwa ko haicirurire wakwa ni ko you took my concubine koguo ithe ni amenyire Biblia haria thiini wa mari wa gucokerithia mathani yugaga atiriri na ndukana haice uriri na muka wa thoguo ni amu ucio ni nyukwa uguo ni kuga mundu wothe utonyete uriri na thoguo ni nyukwa ndukana haice hau riu kiuria giakwa ni giki tondu tuothe twigukubara ni tuoyetwo ni maitheri na ni turegete kwihokeka tukihotha kwi maithe maria mena mbiari ni aricoka hikio ni muru wakwa githe ndakihaicorire wakwa niki kagiria turererete ta mai tondu akioire nyina you're right tukubira na nyina turitu anake na ile tunaronire mokite bathi na ha maisani acio othe ni atumia maithe manake acio ni aithe ni maithe menao arekio hana masidesio gerekio ni Range Rover ogiagirwo na Bukebin ogiarihirwo Uber ni maithe menao riwa na kia maratha kana wate me basi ri ni nyina nake anake aitu babarai just because of freedom niki tuka minister education ni kindu kia mbere koheria ni boarding school na ni derwo kugeithie muno ni Ann our marketer ajira happy to see Bishop back on screen arikoma twarikia arauga kugeithie muno na me mitambo-ini na family yake thank you ni wageithie muno ni Mega Steve arauga ni arathoma okay ni wageithio ni SK Minor tractor arajira mitambo-ini mau wageithio ni AKA Msupeng arauga show irauma mwaki wonderful ni wageithio ni Wainaina Shakes arauga wow great topic and also saddening freedom is dangerous good very dangerous ni wageithio ni Jackson ni wa kuria kwa Lani Debt Collectors arauga Bishop is such an inspiration to me mugeithie muno thank you muno ni ndona mundu witwo Nyarua yake tukiambiriria haria ni andumire bisha mwiri twitagwo ku Justina ajirora mwiri tucio tumire Kenya tuke proud no muthi orire o uguo na muthenya uria agakua ni kona hama ya State House na wishes ciurite guku mitandao-ini rest in peace na tongoria mejumirie hindi yo itaru ginya critics yaku beti ara mathuire uria wekaga muthenya ucio makora mara rataku makende rest in peace nijuga mundu tani supportaga tha ici just leave me alone kuresti kwa in peace or not in peace does not concern you hedio demu kuma isani yangu shughulika na yako tigana ni noria gwite tio tito kijera rest in peace na demu ona nduri wauga congratulations na ona nduri wauga thank you ni wageithio ni mbuguzi de kaburi muko buzi ni gwonete message yake ni gwonete message yake ugatiriri ati manu muheanaga kirira
kiega muno na gondo cio wiki ugatuma mutuike ahotani message njega muno auga goko Githima TV ne muci tutikoima na Betty Massive thank you very much buzi thank you kaburi na hahe mundu gwitwa Kamamu ngwiraga akoraga mamu witu Kamamu gako ke mami witu kuria Massachusetts kundu gwitwa Springfield ajira wire Betty umugethi no mwire ekuo muno asante na ni ajira ni urithia kurugire niguo na ndo kanitha online na one macajamukite gona Esther wa Dallas gona mundu gwitwa Francis Chairman witu all of them team yothe geithiria ya cia giothe I'm proud of you team gai murathimage muno mabũrũri mara mothe muri andu afata no nyitiriri wanyu hari ni na wendo na support ndiri hingwe kariganira uturo-ini uyu ndi ona rira ngakorwo itari uturo-ini uyu Jokwe Banana ndageithika muno akakugeithia kauga ciana ici citu basi cikiri na thina tondu ciothe ni thiruruke ni maithe akiuga anake itu basi makire kirumini tondu riu magane mathiurukanite othe riu basi anake itu thakame ni thubanirwo ni urona caina indathi urona indathi ura mundu arumaga githi ti kwari indathi acoka kuda cai kuni kuguthubaniria cia kinya kanua ri ni combination njongi muno caina indathi ona ungecitua mundu ungekora hau no atahiki that is what is it rira ciana na maithe cieka mutokonyanio riu ri mwangi wa andu aruga ni arerorera hekanda ya ngenie muno itagwo Ngatia ni yakura gwitu Kaimbaga anjira maisha make mothe erumathe primary eka matuko macio maitu anire mathiko matano lifespan ya primary only 5 but omothi you're right tondu na ndingihota gutara no wethereire ni na nigucini mathiko ta matatu kana mana but today ona ndihota kwatendi ginya gicagi ndu na mone tari gwitia tondu ugithamire pamaka ugikoragwo na ku ngona mutumia ugitwani wa kure Banana tha ici Germany kwa mwiritu wake akanjira tafarira ni njega muno you are looking good ngona mundu gwitwa Jacinta na akauga more grace thank you very much ngona mundu ani ara defeat akauga Teus Asha we ndukinyita hakwa gucogothwo bara Betty ni aratetera ni de maito mukuru nikageria kumura we muciari wagio nake akauga ati kweli ni magutire mutumia ugega mwana atekwenda ngona Liz akauga hau ha dry spell na mundu gwitwo Dr. Sharagwa jira ditako dry spell itako DS sorry DS mundu gwate ati hau ni oratemo mundu gwate oratemo ni ndatemo ati hau ha DS ni muratema ngona mwiritu gwitwo Monica UK akauga ametumisi sana asante na mweno uyu ngiri ngona Kamirika Kitengera onake na ngona Monica na mwathani ya murathime muno ni andu ingi muno ongera kauga California loving your teachings he mundu wandika message imwe haha ya ngenia muno maundu mana mundu afataraga kuigwe muoyo auga tiriri auga Aki wewe you are a rare gift I always wish and pray for you a long life good healthy tugagoikagiria kanyamu eni kanyamu ni kega ani nyungu tuhe namba ya he mundu agutetagia he mundu auga hello Bishop and Betty responsible person mundu wina wigiriki thank you very much gitekiria hutia nini muno wakwa ni wageithio ni Salome ni shabiki witu munene Salome ma JS Gona na ni wageithio ni Dagitari Kamau wala net wonderful always front seat na ni wageithio ni Joe Modia koro Bishop Danoka tungesema haki yetu ni wageithio ni riri tutakarwigi mukurino ni wa maroli kwa kama priesthood ni mushirika haya I appreciate him so much haya karwigi wa maroli makamakis geithika ni wageithio ni riri araga hi Betty glad to see both of you with his eminence my families relationships marriages and those looking forward to are highly expectant for his unmatched God-given wisdom that restores, heals, repairs and rejuvenates them to experience joy, love, calmness, understanding and above Thank all you very much. filled with love. Etago wiriwa riru andika message ite kamuno karagwe kumuthi kwa muraya
ni agiamura wonderful na Pastor Paul wa Kiambu na Karanja wa Ng'endo acio ni marakugeithia na ningenda gugitiga ya Pesh tumwitaga Pesh Chef ni murugi wa by the way no ndimwetereire niguo thank you Pesh we ni urite na ni wageithio ni Ndegwa kuma Canada Pesh ndaki okire na mutungi wa ucuru mucuru wa mukio maima kuria kwa mwana kwitagwo Brandon Karanja aima na homecoming kuria Ituru Gatundu riu akuwa nahe ucuru na mutungi ndarigwo go kuatia kafongi ukire naguo ni ungia riu Jemu Shemu Steve na muno Kamejo nari no dokiuma na madaco uguo ni kabengi mareheire na matingia githumbuko na hanini no agithie ni muthigari gwitwa Wanjau ni CCIO ni munene wa CID kuria Kisumu Ndala na ni muthiri murata wakwa no wagwitwo Njororoko akajira nice show ne andu ingi muno haha ndirona ndihota time iyo yothe ya guthoma no he mundu murangenirie muno na ndona mundu gwitwa Dennis uria wa online Githima TV akinyandikira definition ya kiugo training akajira training rekedro Dennis akajira training according to the Oxford Dictionary ni the act and the process or method of one learning a skill, acquiring knowledge or experience necessary for a specific task. That's the meaning of training. Nani hege nyoni the action of teaching a person or animal a particular skill or type of behavior. Or animal. Yoni animal. Na diamenya kekira to mauga animal karora Jemu. Wauga animal atuke ona kamera muthemba-ini wa nyamu mundu kire muthemba-ini wa nyamu mamo mundu ngwangenia muno ati how I always wish Bishop JJ would be the one to preach in heaven. I could not sin again. I could not sin again because he fills my heart with peace whenever he preaches. He preaches a true God who lives forever. Thank you mware wa papa ndogacoke kwihia tini gahunje matuni gutika hunjio Bible itikatonya kou na kuhingo ikahingo tondu iro tutikaruta ringi according to the scripture tutikahunjagia no gukena na kugoca twakinya kou tukore wendi ati ni pastor matuni that's what the Dennis gwicira tumite Facebook na nikaingi ku ndikoragwo but hena message nyingi muno tutihota gucithoma thaa ici tuguthoma baadaye oyo wahoya namba yakwa ni 0700 aya kahora 65 namba ya thimu we ungienda kunyitirira bishop unyitirira utungata uria Ngai amuhete ungienda kuruta ona muhothi wako tuko wa umuthi ona kana kiheo giaku namba neno 0700 65 54 thank you mishokere rege 0700 65 95 yes na ndio letwa le kuma James Maina mwiritu gwitwa Pastor Joan twamwitaga Kadidi tene ni okwandikite message ati you are a gift thank you Kadidi tura muno that's Steve nireta na tigai kura thaici mekira mute tondu wameheana andu mambiriria kuhura twirira-ini andika message yaku kana utume kiheo giaku kuhitukira namba 0700 65 95 54 M-Pesa name ekuma James Maina noti thaici ndukahure thimu niguo tutindatindike turikie mwaro tabarira ya kwaraniria he mundu haha wanjwira kiurikia kiritu muno niguo ati kana nitwikaga kwa jarajira doctor do you do IVF mtu apate mtoto yuko joraga imagine ati do you do IVF mtu apate mtoto oh my god I'm not a medical doctor Tumukagira message imagine mimi si daktari wa dawa na by the way ndo hawa matiyita na maundu daktari wa mifugo na ndiye daktari wa nyamu we daktari wa hiko na daktari wa wendo daktari wa mushi daktari wa muturi yes need mutarani I'm a psychologist daktari wa definite Otherwise, adare mekaga IVF ni dikimoye. Riu kira ni gwika ri.
nego kurifa we mwiroreri witu worie kiuria kiu nego kurifa kwi ndagitari umwe ngaina no si aria marutaga wira ucio metagwo gynecologist ucio no ngurifa kuri yo nuko mwethera ngaina we nduri ndagitari wa maundu mau IVF ulisapi no ne chui ucio no kwa ndirire kiganga ine nawe iye ni nakana muno ucio ni mundu ugicaritie kana oh God may God remember ni mundu ugicaritie kana hihi ngai muririkane na muhe the right person wa kumuteithia otherwise ni kuri na kindu gitagwo wira ucio ni urutagwo ni kuri na no gatweka successful na ni kuri ndagitari marutaga wira ucio I know two of them ni ngumuhe namba ciao now okugeti atiriri akorwo nebe ongiurio mathukuru mothe ma boarding schools ne kuhingo mangiigwo mothe matwike ndi taba ucoke thutha hanini tiga boarding ya secondary can you imagine kuria ciari marapati na ciana class 3 na gakorwo igikeno giake ati niratwarire mwana boarding kirathi gia gatatu class 3 uguo tare mwana ucio kira class 4 5 6 7 and 8 from 1 2 3 4 iyo ni miaka kenda campus miaka 4 athi hostel miaka 13 haria mwana uyu angimarira ndari under guidance ya muciari ndari under supervision ya muciari ndari hando enawe yathi tondu haha tukiaria horo wa freedom ri ni two way tondu freedom ina mundu urenda wiyathi uguo ni kuga hena mwathani hena mwathwo hena mwathani koguo he mundu uyu urenda freedom urenda kurira mwathani nona ona rira renda kurira nake mwathani arenda kurira responsibility ya gwathana you're right those are two things tadu turanegena bururi-ini tukinegerera wathani uria wiku na ndukaigua makinegena o mundu haria hihinyitwo ini uria gukihana economy na maguta uria magithire na atia riu koguo hena blame ya mwathani atho makinegena na hena part ya atho kwenda kwiyatha na kwenda you see gugiikia moko ndi kana ni we kwihindi gukinyaga andu makaribel ona magakuya mahigana magagocina tairi na magakoko hingabara makoro they have rebelled you're right na turakionthio na thini wa nomination yes it has undu ucio ni gukuonia wega muno koguo ni kuga atiriri tugiuka thini wa context ite ya muciari kuria ciari moragira wathani responsibility but ni ndirakurire hindi ngi mami ni mukuru riu mami no arika riu ria muthuri uyu hurukite 90 my mother was born in 1932 oh God koguo ri nginya thaa ici ni mutumia mukuru wina mukwanju but still nginya thaa ici ni no ajathaga nginya ringi ngamuria katarari kana ndi bishop ri we ndaratambura no arenda kundutira funjo no arenda yani kurehe thina ginyokite gwakwa no arenda kundehera thina gwakwa riu ginyoka rigwetere kai mundu arakienda atia yani ginya thaa ici ndare aretikira kweherera ni mukuru no ndare na ndimuthuri ni riu thaa ici no mami no araregera wathani-ini such that itakwihindi ndari murwaru kwaga guthi thibitari ni bara nene muno uraga kuthi thibitari niki koguo ugakora ka wathomire ndini iria runuana no kuri aciari anini rika riaku beti marorira responsibilities aneana mwana kwi mwarimu na ciana nyingi ona cigithuka ciana itigirwo muhunjia na mwarimu koguo na maundu maingi mwana ekurani na kwa mwarimu kana Sunday school teacher na arimu matigitidaga Sunday school matigitidaga yes koguo ngeyora rathima arimu aitu tondu sometimes marutaga wira torutagwo ni nasi tondu ni tene ndaigwa ka mundu ni nasi ndamona na tukufia tu ma sister ri ngona ta marutaga wira very lucrative very prestigious ndio ini wira wigiko kingi muno tondu andu ano mathabagia murwaru utarathi kioro nio mari mucenjia nio mari katia nio mari magikanengera ndocio subordinate ya kuhura macuka na whatever nasi ni agereire giko-ini kingi muno agigeterera ndagitari oke can you imagine arimu matuirwo social nurses imagine
manegerwo giko giothe kuma muciĩ nyina arenda kunyua nyina arenda mugithi koguo kaba mwana athi boarding arenda happy ithetagwo na muno tukiaria maari ciana ile cikunyingi tha ici cia ngoma nyina nyatwekire tu ari yes ciana nyingi tha ici itire na maithe tondu most of fathers are at large ni morite na atumia ingi no matirenda kuhika ira turathire handu na gicohi turakora thigari cia borithi ndamera manyite gicohi ndamera mamunyite muthigari murari muiritu ndamura shika huyo ananisumbua na kegesho yira mura ukinisika utakuwa bibi yangu na kemo thigari na mura provided sio bibi number 1 sina shida na ngo die kana na nyito rauga wala utakuwa bibi yangu na kana provided sio bibi number 1 mimi sina shida kila drama uliyetelele hutaki kuwa number 1 arauga hapana staki responsibility staki responsibility na staki urare kwangu mpaka asubuhi dika na nyita horocio ati dikwenda responsibility na staki urare kwangu mtu anara kwangu mpaka asubuhi kogo kama hunichukui nikiwa bibi number 1 I'm okay now this is not a joke most of the ladies don't want to have men in the house arete mudu descora dakwenda responsibility kwa mudu ahuragira guo kwa mudu arugagira dekwenda uko honie we ukana drinks kwi mudu umwathaga dekwenda kugwe renda agie kana kamwe kana twiri we ererere ahingure wira ona ngemukuraga ni he mwana ujigire wira ukana kakage gukura kwa baba wetagwo wira baba wetagwo we nyundu wa yathio to nyina gwaka tathie wira agina masingo matha tikwenda kwao agite kambere thukuru tutungi ni kuhenio ithetagwo jibi tondu athire kugurirwo jibi ya kurugira gaka akiuma hau ithetagwo jibi na kwa gaka tatore ithetagwo uniform ya gaka kangi tondu athire kugurirwo nguo cia gaka agitindikirwo kangi riu kana ithe uguhege ithe witagwo jibi ithe wina ritwa niguo ciana nyingi tukiaria ona gigikuyu ri ni aica kamuyu ciana cia wamuyu ni nyingi gukira cia nyambura na wangui na wanjiku na wanjiru bari mihiraga ya gikuyu now atumia aya aria mehotete guikara maisha ma middle life kana maisha arahota komiti keno ciake ni agutwara mwana thukuru tene muno eri my enjoy freedom nigetha abe ehererwo ni murigo uyu ahote kuria life na mwana thie boarding na hote kurehe andu na muno hote kurehe mundu andu ku matiko mwana ndakone no wanyita tondu mwana ne gutika obstacle ikukucia na sharp ne gukuria uyu no nikihikiria nikihikiria wajira na gucia na fani muno ciuragia nyina kana ringi mundu agoka koria nyina mama kwa wapi akamwira ndari kuo nyinoka mwana kare muno gutariria no uma kou leo mura mama mlikuwa unaulizwa amuria ni mwana ni nani kama unajua ule anko mlikuwa na yeye akamuria ule wa Subaru hapana ule kwa double cabin hapana sule anakuanga hivi sule ati yako hivi ule kwa hivi ni ule wekehana ule si huyo hapana sio huyo mam ule mrefu mam na wewe unakumbuka ule si ule aliniletea bulb ule si ule aliniletea sitama tabiti ya mtu lollipop si ule alileta lollipop ule siku ile ulisindikiza show ule mlirudi na yeye mwenye alikuwa na nduthi sio huyo unakumbuka ile saa nilikuja bedroom akanipea pesa ya pizza huyo ule ndio akuona mwana ni amenya maundu maingi muno akona kabaga kathie boarding nigetha gathie kanini nigetha mani koma yari matiga gutukuvetu kuna vetting ule kogo kwena ule riu na wathuri aya na agina ori matini na responsibility ya gukirana ciana iria magiciarite now ciana nyingi ni cia macingo na muciari uyu nigetha hote riot ekwenda mwana athie
mwana ucio ni oranona muciari tene muno mwana ucio ni ngira life ini agikinya age twitaga ya sexual orientation. You're right. Haria ange choose kana haria ekutuka oriented sexually ni ugukora ringi athire school ya girls kogwe eko orient sex na girls ohoro wa lesbians na gays is debatable yo tindi social media na comment na irumi. It's a deep thing. Kautika udrateka kwaria tuhitukeire. That's a deep thing. That's a topic itari ya muthenya umwe kana thiku igiri kana ithatu. Kautika nduga gukira ruciri njuge Betty is a lesbian tumuhure na mahiga twarie. Asha ni kaundu karikiru muno. Deep. Ni udurani discussion. Ni udurani deep gay warie. This is a matter of being discussed in the parliament. This is a motion by itself. This should be taken to court. Could discuss its constitutionally gotini. It needs constitutional redress. Oh God. Yeah? We have to dig the no one na onera mwanyaha. Ni that deep. Yeah, mwana yo ageire age ya go to sexual orientation. No the othome kindu ke wikino during your free time. No akohutirie mwere ya mbere okigwa bibi. Was it a boy or was it a girl? Where did your feelings start? Hey, why oriented or no? Sexually. Shukuru ni igo yetheri nesinje kugimara. Nyina ndari ya mwirodo ithe ndari ya mwirodo ndoi horo ucio ni uriku ni muge aciri ati maguta mata wa githeri ni maguteithia magiteithia. That's nonsense. That is not medically possible. It is not medically proved. No akolje githeri keu Ndatoshe nuko sigote shiguaga. Me I hate. Eo ne distraction. Digo siria adu amatuthikageria medical doctors. Manu garavio. Dakitari ara matuthikageria adawa na human anatomy. No matwire maguta matawana githeri rokanira hana sex. I don't think hare hanini joe uhoro wa nda ya irio na horo wa ciega cio ciari igikanyitana ni energy cungirwo nigetha thitha kameini eka boost hormone ile citagwo testosterone thini wa rume hormone cia progesterone na estrogen thini wa tumia mau ni maundu matari relationship mekuraihu muno magikonana no anyita. And where was that from? Now this is the irresponsibility freedom area enjoy. What we are doing, we are destroying a society. Rushuru wa ruito na digo kuhitha ndakwira o -20 kuma riu gutire mathando kumari fara mathiko mari ria thairie kwagia freedom rora mathiko mahana atia ongerera 20 years to come. Right. Haria wa ngeci waku agakorwo kenda kuhikira gutigakorwo thuri akuhikania. I'm sad. I'm not a prophet. Neto odira uga dira fatara ko corona ujuzi wa Jews prophet. I don't need to have that prowess to no ginya goro de munafi wa Yahudi. I don't need to. Toginya. You're right. Ati nigeta jugo ko dira uga ati no ginya goro de a Jew prophet. No. I have the brain to understand. Na korigitha ni time at 20 years to come. I called 20 years ago. 20 years to come. For the sake of the record. Kaire to KPP1, kahe KPP3 na stad 1. Aria magakora makenda kugia machine, gwenda muthuri ni gwenda mutumia. Gutigakorwo. Riu tuko kumurauga gayism na lesbianism. Gutigakorwo thuri akuhikania. They will not love women. Matikenda atumia near them. Matikenda atumia airetu ucio matikenda arume near them. Number 2, gutigakorwo men standing. Oh God. There'll be no men standing. Generation nigga connected to women. I call that ginya gutuka a woman in the social media you are celebrity. Niende mundu me gutuka a woman ama celeb. Igihaka makeup sina dekireta mutumia ama celeb. Celeb. Yeah. Now, gutigakorwo arume akwenda atumia. They see, look at the boys. Okay, let me take you back. Yes. Idwe hedio turi he ne kwa ciaraga tuiretu. Mecie gwitu ukoneka ginya mamu wanyu akinegena. Muiretu airetu cia menau na ngikuingatwo. Umuthi urarira ihe na ndukona kairetu gwaku. Kana mundu na rike form 4 na gwaku utingira kairetu. You wonder. Jakure twari he gicagi ona twarua ukona kairetu ginya ngimagoka makaunira mamigo. Ona kimaga aturira ona kimaga thamberi mamido. Na ni macereire. I don't know ni particularly today week that was the norm. Twarire tumoka kaginya thigira. Ona kwa nina dana tumwo
ne my brothers ate ndware irio na jikresi ko igiri tondu kwi muiritu ukire today urathomithia kihigi karike form 4 utarwona muiritu gwaku they don't need them. No God, they don't have feelings for them. Anthony no body nyagithoma na boys yagithora secondary githoma na boys don't know women don't feel fata wao that feelings is yao. Sexual orientation yake ni blood ni dumumanie na sex na life they are inseparable. Tuhonoke tulikere tuheire ba tufatithirio wega tombeko tuheire nguo tukuhehie tueraini asirikia kiuta turathe. Sex is part of life. Oh yeah. Na nikio kayo be a man and a woman that is given. Sex is part of you. Na nikio wende kana ndwende wakinye miaka 13 wekaire tu no nginya ugie na ihinda rya kuria mweri wakinye miaka yo wekahe ne nginya ugie wet dreams we muhonoku kana we muguki mundu avatairie kuthomithia mwana wake wa thimu muguruki wa mutwe muru sexual ndagurukaga ndina kiuria mundu avatie kwambia guthomithia murio na mware kumwira maundu ma sex mwana na miaka igana ciana ni maita meri kwirite brumas na ari brumas ni wira waku kurora mwana waku maundu mange matiri ate time na ngwiraga bet life ndiri blueprint tondu korwo ni ri ifuku ria life ne moto ngigurite ithuothe ndingire haha ona ni ngire successful in life because I'm not successful. In life I also beat about the bush ona ni no jira jethaga you navigate life ni guthoma daily life ndiri ifuku ati toria architect acoraga nyumba ikarumirirwo measurement ete hani fiti inya ni ithatu bedroom ni cia size ina nana ina kioro na ki life does not have that. Ngai ni atuimire hitho yo koguo life umiranaga muthenya you navigate kugiuka hura githaka kugiuka ringa maguru kugiuka tofoka kugiuka kadarasha kugiuka twikania kugiuka tarukirwo you navigate kana tiguo koguo horo wigie nere ukuruta mwana maundu macio ri na no rijuria kiuria kiu another day na tukimi discuss muno ri kwi kuna ni kuri ari brumas na leti brumas gwika ire tukaruta ka nyondo ke study for na gakakia na hips ya study for tanyi ndari ari bruma yes koguo mwana ucio agirirwo hindi ona ni hormones ciake cia maturity cia koja kuhia kuto kuiva tondu ru arume ni manjia ku notice abia kumwequip abia kumwariria no one already ni ajia kugena kire arume monaga ni ekira matawa mafara makura pass kana stop already ni ekira tawa wa green indigo red wona kira tawa wa fara ongerera kamera riu ya kuhura you're right ya kuhura bicha kikire kikafario riu na kuri agereti bruma akajia kinya kuhana tajia kuya shape ya muiretu ena miaka 12 na kugu time yo ne dipedaga it differs now discussion ine no ya freedom ri ninya mu iguthukia ciana nyingi muno ntigari kurua kuria turauga kana ki miaka 20 our society ni gukwira akua wathomithia muiritu arikia form 4 na ndigoga kugutire gwacera mwanake ona ndari oka birthday akwira ati anake aturathomaga nao what is he doing either erenda guikara wiki nga ndari na fatana anyone slave yake ni totally private ndari mundu arenda darasera na iritu darasera na nake ndari murata friend mo iritu every kocio ucio ni mundu mukwe muoyo kana ndari mwanake okamuna nake waku akinya kinya guthi university what is that you are bringing does it mean oyo thini wake riu tuhera kiroho ki mundu ri ndari muoyo ciega icitire muoyo does it mean tondu akorwo wi muhonoku na warererwo kanitha nawe mufatithira mai maingi kuguo wakinyia miaka ya teenage ndukaga hauta barahe ndukaga na ihinda rya kurio tumia no nginya ukiri muhonoku you cannot reketoke kutora maundu etako deviation to deviate maundu na spiritualize maundu no they cannot be tiga popu wiki utari muka even highest bishops in Kenya mena family na nuonaga muka na ihu na tiroho rutite wira ona ni bishop JJ na denasiana I have never seen that tiroho never asha it is me I thank God for hallelujah that not unaga tumia hujia na siana but we don't want to talk about this and you don't godly it is godly kisi gai taruo ngira ciega cio cia tumia cia rume nirio ngimenya hinya wa ngai urigo niki giki what is this you're right ngai tondu ni artist ire arutira idea eno ku ni gucora bire gucora kana ko imagine kanonete ku umenye think you aruti
alisikia wapi arutire umenye hinya wake no hoturia ahithite thini wa guciarana aiguire ku acoke athondeke ati kiria gicamanagia nigetha beti kugie mundu tawe wina mahindi na nyama na ndwara na magego ni kindu just kindu hateri ni kamira na kameiga tungana uguo ikauma mundu ginya Uhuru ginya Trump ginya Joe Biden ginya Putin ginya Raila ginya muthuri ucio rahurukire ginya we ginya ni ndukero ginya na bia aria marathaga gukunaria nguka gutire warakirio ni ikondo thi kwa ile ruhuho kana rikoberio ne nguko getoreka hakuna kogo the more you are demonizing taru reke ngwire sex should be discussed even in school athomithagio kuma to primary ni ndiathire natharĩ ndathire wanu direct no ni ndona gatũ ari muge aca ndimenya gore hathire hau tondu bata ni unyite gutu wa qualify kuingira wanu nganda nyitire gutu tene no makono maraihu I don't know about that no twera gwatiriri tarara head shoulder knees and toe knees and toe head shoulder knees and toe ear, eyes, nose, mouth, and nose. Tarora riu kuma haha wa kamutwe wa ndiru na mutwe woka ciende kuma ciende wa the knees area no yothe ni ya ngoma mwana ndanamenya ni kigi guku ne head this demon shoulder haha uhatire guku ngoma ni wewe rege knees ogwo haha uhatire na toes. We Africans we are left for self discovery. When wathi wathakana tu tukaigwa mwana akagukwira kwa nini kina Njeri susu hana susu kama yangu ndio nikahikaroria leo kaje kumla wewe ni boy na kuja kwa wewe ni boy unauliza nini kuna wageni ugaga komo wewe ni girl hiyo ni sort of discovery na ciana cito ona ngai na citeithege na meciria tinionire kaundu ona utiganu okakuria nyina kana ithe akomo tondu ndocio Africa twawaire ni undu wa ngoma ni undu wa mehia ni undu wa shaitani ni undu wa gukomba. And here we are in the social media complaining about lesbianism and gayism. We are the one who founded it. We contributed. Oh my God. Hane tweketa dumeta kwa vitibi odie kinyuka kweta na muse ojongi na alikobe mali na muthako mathaka wita zote maugaga zote twahusika. You cannot point fingers. Tuanzie na mimi wazazi. Na hivi tu na raisi adwa age itu 50s around there. Ruciaro ya twina ruo. Roroka 20 years to come there will be no families. What are you saying? Ndĩrenda gũkwĩra ngũgaciaraga mũirĩtu agaciaraga media ĩkarorongana kũhũra mbica. Atĩ kwĩna kana handũ he mũirĩtu wĩna ihu. Ukagia press conference. Press conference atĩ mwena wa Gatundu he mũirĩtu wonirwo na ihu. They will not care about men. Amwao the way tũrauga kana mũtumia marenda gũthoma ma constitutional education they don't want. Ndĩrenda gũkwĩra nĩtakĩra ha yani I don't know really where we are heading to confusion. Ndakwĩra aciari arĩa mareira atĩ ciana i hostel thaici gũtirĩ wi hostel. They are drunk, they are engaged in immoralities, they are not in school. They are not. They will report on Monday morning. Mena maitho matune makora lecturers. Ahudire biacara muciari hinyiririe. No tondu ni hagire freedom ya establish ro tene na kigemeri na kigemithingi. Then what is awaiting us? Gukena na ire twere mena ciana thaici. Gukena ni muciari ro na mwari ena mwana nyumba. Gukena ni muciari ro igwa muri na hiranite ihu handu. Tondu twana tu ni mugethaga. Nyina wa Jemu akoria he handu Jemu muiguaga hitukeire. Ngoethe kana kau. Na ari gukoneka mbego yake. Tamaka. Look at men at the age of 35 they are dying matari ciana. Ginya ciari matuirie kana ni ari ahira naihu ginya thukuru gutiri. Hatire handu ndamenya ungiaria na andu ta Manisa imona kata Manisa imoma kuria magiaga ciana mena miaka igana. Na sa James uga mundu neto guka at this age. Ehe cia hende itu no itiga ithu twakiria honoku. Wakoraga aciari ya taruite. Today look at them, they don't have. And they don't want. And they don't want. And they don't care. Le musieri arageria kuria ni muri mwaigua uyu. Anororia rata muri mwaigua handu aracuko.
atigite ngoja ndigukũhe rũgano rwa haha hakuhĩ mũno haha hakuhĩ tũrĩ kũndũ gũtongu mũno na nyina wana kĩacio na nĩ andũ mena indo mũno arageria gũtuĩria kana andũ marĩ maciara agĩre twana ana kene manene hire tikona ne haha nĩ andũ atongu marathina makarimana nĩ gũkubara they don't want women. What are you saying? Amesomea America wamerudi hapa. What do they want? Hai, you don't know, that's private life. Wewe mudo ya gari somo kendo ya dhiko. But women they don't want. They don't want about women. They don't want. The same case we have many women. Matiko kugo mudume akwena. You're right. They don't want men. Hai. So akodreda rumena we na sex hinya ena je sex reda. Akodreda tumia reda. The answer is obvious. The answer is obvious. Where is the society heading to? I would love to say this. Roman Empire. Atitui. Roman Empire. Yagoire riria arume marekeire arume na tumia makerekera tumia. That is the cause of the fall of Roman Empire. Dokana rono mudo kidu kingi. Thoma, uria theologians, uria ma professor ma apologetics. Nimegukwira what is the kira kiaro akire na kiaro dire Roman Empire. Tondu we munginyitana mutume wenzako mutigaciara. Matube marume matigatorikania. Koguo ni kuga atia hena generational gap. Ekwena abu. The level tari hende mutakakasho na muriti murata wako tha insigini mutumia. No twedogo muno joku aburu. Oh bajoki waburu. Joku aburu. Utomire ready ni retorutaga. Tugithino shini romwe restaurants. Tena hidden camera. Handu twereirwo ni mundu tuguthi tukoreka tuka. Na kari kamwe tu Kenya karia kendagia dildos. Kamwe tu matuko mau. Matuko macio. Tuka nese ingeire. No ndamenyete ndi thukuru ngirwo mwarimu. Thukuru mwarimu muna waheaga wira thukuru akenjira guku turanyitire muiritu na kadilda na rakomborithia arutwo ayangi 150 200 gagathiururuka ndomu na ni marariha. So kenyitwo na kore na over 10,000 na thukumite nako. Wambere gatira sanitizewo gatire kwatia itagwatia gutherukio re twage gweta gwatia go sanitize something. There is another word uria ginya cindano ciekagwo gutherukio nigetha icoke ringi gatire undu kareko nigetha kaume uyu gathi uyu koguo ma notice ran ciana kuge infection magikora ni kanyamu kariku merimu igakuana. So geja gutwerie twina njoku ya mburu kuria kanyamu kau tukuraga kamera ni tukikora na tukikora tukibageini na njoki no wathogoraga muno nako ni different sizes. Then I went to America. Let alone ndamwako mwegeya kideithia mugeka investigative journalism. I am good in that. Muri akari na tukihota na tugika show tugicoka tugithie kuria andu meyendagia miri utuku na tukiingira na tukiriha. Really? Na tukiriha na strippers Kenya koje kuruto guo nithu twadie nithu twakire show ya mbere na Njoki. Njoki is a great journalist. Dathi America ri gitwara ngirwo ni ngira mu Fred umwe ahe horo cio hetagwo mwatha torutaga wira na kyo kambuni imwe ya wemerekia. Mwatha took me all those shops. Now andu arire duka makeria maikomi America na cio ire kuisha kwendia ciega cia tumia na cia rume. Now after I'm talking about 15 years ago. Cia tumia. I'm talking about 15 years ago. Indo icio guku gwitu guku Kenya duka iria irendia indo icio ihana ta Safaricom time pesa ta duka cia M-Pesa kuigiha muruto wothe wena pocket money excess ni kwa kiasi indo iriko indo icio atumia rikari yaku they are buying those men arenda kwenda mundrume arenda gathuri gaka gathitima aigia akaharukia thitima ini uguo akie gathuri gake gakana kararave kararave gathuri gake wewe ni body go kai guku kwa power so otuko uyimigwa ga ya idoling ya idoling no ga futu kana siake iko dueno koneka gitorona dividi kakira na dia kuri go to button to speed ya 7 to 11 arada na speed osoka igone ka horerio mudu de kweda aman wa bere mundu mendari na hit yo editima ine speed yo dari nayo vibration yo mundu dobito nayo so they are running to dildos. When we come to the Bible orifa maru mirwo ni undu woguo vini ifukuri Ezekiel miaka magana manana ma 44 if I'm not wrong subject to correction or to review it or to revisit before Christ nilo Ezekiel yari kuo
Meaning, yeah, in the book of Ezekiel. 800 years and 44 years BC. Nilio deal dosi siare kuobere na yetu Maria nyino moeta ko orifa na orifa. Nio Maria bere go ekene na meyana no yarume. So it's not something new. It is not something new under the sun. Nothing new under the sun. You only need to research. Do atile fata wa gutidaga goko ati interview sia online kwa ria matoho hotara menya nikira joro wake. I urge people to research what you are talking about. It is not new. Dirakoira bara ya during head ya Fauru. Lelo igwa kama thia Roma. Atumia a Roma arumia o mathie bara. Neo Maria bere gwithondekera. Dildo cia bere na leather. Leather gathondeka leather na shape ya shika cia mundurume magacoka magekira mai mahiu to attain the degree or rugari. So it's not something new. It happened even during Paul's time. No anyita. Even thutha yo ginya hindi second world war atumia ne mageririe ko invent shega cia rume tondoro me on mathi bara-ini matura muno na angi matigacoka. So this has been there, but before then gayara karire orifa na ohorifa ni undu wa gwikenia na munafia kauga ni mathukirio thigu ao ni undu wa kurumirira anyanya ao. Niturikeria horo cio hindi ingi we just note. Now that is where we are to hindera orifa na ohorifa. Na mari ile tu anyino mwe. Nothing new. Then hagoka beast yege ya Germany ikeje guthondeka ndawa icio cia nyuore cia ku boost maundu macio cietagwo Arabia Samek ni mundu wari mu Germany. That's about 1705. Now maundu mu ni guka guhe wega twina time yamo. Na when we come to those career issues cia lesbian na whatever ni mutumia omwe wari na thukuru ya iretu ritwa reketagwo lesbo aigite iretu mathomithagio beauty na ku model agitweka intimacy now niyo majire gwitanio na lesbians we niwe wetagwo lesbo that lady. No anyita. So we'll come to that, we'll discuss them, we'll talk in depth. Nitokwaria muno. Riu iretu egi nao mena magu and don't know what to say. I don't know, time is not on our side. But I would love to say generally freedom is dangerous, very dangerous. Both sides hari mwathani na hari mwatho, hari controller na controlled. Hari uria wina rusamio na uria urahurwo eri mundu akigena we yathi ni ugwati munene muno. You're right. Na gwiciria nitugithia mbere na nitugagitindika ndeto ino ndakogwetera maundu ngakwira Saturday maundu several na maundu mari ungikorwo na kiuria kia mo iguru rigi maundu mau to mention, you can put down those questions. By God's grace and God willing we shall revisit. You're right. Nitukarora maundu macio ni hayo tuko shahidi mheshimiwa. Freedom ni dangerous. We yathi ni ugwati munene muno hari miena yeri kabisa. Oh God. Itekira kugena kawatho. Even marriage ni ndake miena yeri korwo hatiri freedom 100%. Ona wira-ini ukorwo ina mundu ucio urakuria wacererwo. I remember ni ndirarutire wira ginya last year August. Na uria wari mundu ucio wakwa kuria ndari ni murata waku junior, very junior to me, mwire tu munini tu. But she could do it to me. Daririe hoai memo gahorwa memo na de bishop na mwire tu murata wakwa ora munene wakwa kuria ndaruta wira ni murata wakwa. Yes. Na ndirenda gukona no murata wakwa na riu na ni ajatha miaka hakuhi na 5 ndirungurwa mwire tu munini kugira na ni de bishop rikari yakwa rikari yakuna no munene wakwa, but I don't want freedom. Na tuomba salute Ariare, she has been a good boss for me, if she's my friend even today. Oh yeah. But no ginya getekerire to niwe urathana na niwe wigiteine keu kana de bishop I have to obey. I have to ask for permission. Ndigukorwo kuo ndigoka ndirathiro raya negwika atia no getua you are too dogori ni ule big man ba ndeke gwira haria werekeire ni mutego-ini toro wingiro ni Samson, you'll be just useless. Ni hayo tuko ushahidi mheshimiwa. Asante sana. Deure bwana ina shake sana gaterere. It is true. Last year I met one guy very rich but not married. I asked him, why have you not married? He answered, I feel peaceful when I'm alone.
I feel peaceful. Igwa geretha yo eyika no ni ukihota kuihuriria AKM Supenga rauga hau hagathuri thitima ni haja ya muno ni wageithie ni Wanjiko wa Mugeka mumemerekia wito our news anchor rauga tunde kama kawaida. Thank you for the teachings Salimia Bishop sana. Asante Shiko. Ni wageithio ni riri ni wageithio ni Alex wito Alex wa IT arauga he maundu ni mwaki great wisdom and pass my regards to Daktari. Asante Alex. Ni wageithio ni Magi Kahithe arauga geithie Bishop muno na mwiko muno na show yanyu nitukenagia muno na urehe Bishop Kamakis ejerwo gwakwa na leo ke uhako dwara Twilight Barber Shop etagwo Mahikaide ni wagwito gicagi akoragwo haria bypass new shabik wa kwaraniria show arauga loving what you're doing America Mushoki kuma Kenyona kuria kwa muheshimiwa wa ngari wake Kenyona no wageithio ni Joan Murugi onake emeta boine arauga nia thoma muno America Hunya ni gatho Eldoret arauga onake ni arathoma na andu aingi umuthe ni ma tune in. Thank you. Ona gucokereria gwa kirathimo kinene. Asante. Abel Mwaura Abel Mwaura ni arakugeithia wa GGRC Baraka Reverend Abel amesema ni kusalimia sana. Nimeshukuru sana. Na ni wageithio ni riri ni etagwo Dr. Scholar K ni sister deputy governor wa Kirinyaga County. Okay. Arajira gwire Bishop JJ is an inspiration to me. Thank you Gaya kurathime mwene ni akugeithia ajira gwire you are an amazing girl. Thank you mwene mwiritu wa kanitha wa priesthood wetagwa Adel ajira this is a little talk. The focus has been on academic excellence for the longest time. Yes. But all these other responsibilities have been left out. Right. Sexual responsibility, money, discipline, etc. Ado igema tangana na academic excellence. Hemudu urajirire kaudu, arade thibitara komete na mwana. Na muramu thondekeire mwana ri is a aged lady, very experienced. Metagwa pediatrician. Ada mathondeka ciana. Pediatrician ni mudu muthomu mutumia muthomu muno na elderly. Ayaga that lady atiriri. Hekana gaka. Hekana gakoshire kage kamuri we na twana tuigana tutatu thima ugeri wongerere tungi akimuri tia kai wendage tutatu kana akamwira na turi kuhota akimuri kai wendage tari utari muciana akimwe ekana kau no ni ara regret akimuri wagire guciara niki ati all my time I was degree after degree from Germany to UK guthomera Udhodeki wa ciana. Now she's academically well versed. No ciana ndari riu ni regret ni gukura arakura arorete retire ndari ciana amure gotangihetu iwe munini uthiwire muthuru waku muciare tungi gaka uhetu ndigathondeke ndithondekere wega kahone gatuike gakwa. And that's serious. Ni aroneka from the heart. Ginya guthondeka ciana ni passion. Tondu ni arona neta cio ciana ciake. So those who are inyuothe murenda guthoma utangikorwo withini wa celibacy. Celibacy githeti ara maimete ma sister na mafather atungati itwa kanitha wa Catholic. Utangikorwo wi ni celibacy ri. Andu haya ngetu itikire kugia ciana. Tamra kwa witagwo wa Nyeri. Araumire wira-ini wa media kabisa arauga wenya kwenda gutungata Ngai na mwena ucio. Yes. Taru ngikirora mundu ta Dr. Saragu miakere nayo na Dr. Kifisho ati matige kugia twana tha icio kurage muciu nduri kana kanini kunta kuhinga wira tha 10 wira ni uhingo matha mara wagirire wagitiga wira te ni uguo niki wathie ku tha kenda wahinga wira agire thita ati ukoragete wira uhingagwo hwaini ati ukorage mundu ta jemu ate twana twiri ahinga wira hau te ni uguo niki na kwanza jemu heka hiki na hindi na thia kare uri ona migwi ugacoka kwirira ati ndakinyiraga digiri ya journalism ndareke ndaria gabode gadia munene twatoire tutengeraga na ithu acio no menyaga andu acio matengeragira hau thi ugu na thuti njiru ndari mwe wacio twarangirire munene ngecererwo ni guciara ni haku Steve ni uraigua we jitupie maisha yako tu kamejo poteza time yako tu. But as that Adel has said ni ati andu aingi makinyirire academic excellence magitiganiria maundu maya mangi matiaragio ni to balance maundu maya. Yes. Ndona Martin Janet rauga
hau hagathuri ne mwaki gathuri kau gathikima matini ni amaka thank you tuthuri tu ni tuingi matini ende kwe horo tu he hare tutungana nawe kara hage ko haha na kwitu ngitwa betiri na ngikora gutari betiri kabaruti cia remote I'm telling you aikora ni kara thirire ate na wira urike wega fata ni wira wi hande oi ne ndakiona ndo ingi muno kamamu ni wega na Dennis thank you auga the sad thing, leave alone physical shops selling these sex toys and the like, even famous online shops just like Digoshigweta. Now you're dia kogo ni ukwada online. That's okay. It's okay. No. Nedrona comments nyingi mono freedom can be very dangerous. Monica that one I won't read, Monica, sorry, it is not meant for the program. Jacinta aga kaira guy had Bishop Gitahi and Betu Amasharia keenly listening. Etoko bwana Kuria from the UK. Thank you very much. Magithio ne Ruth Isiri araugate ibire daktari Eshimati na Karoyo Blue Cow na ajira kugeithie muno na ni wageithio ne John from the Manda. Bishop auga ne Mavio boarding school should be disbanded completely and onye if possible he should deliver that message to Ministry of Education and the President. Heno giora uga that's an issue ya kudiscuss bunge. You're right. Ino maundu tamare okia omtata agireire guthi gwika uria ekaga uria ne okia omtata the activist na tora ine tuteithagia muno ne aguthukaga igoti ni gwetha constitutional review ya maundu maundu agireire gutwara igoti maundu tamacio mehere kwanja kesiana cia besikare na aciari ndirona message nyingi ndihota gucithoma ungeruga Shiroshi beti muri abata na Bishop turai moyo mutotarage. Thank you very much na nigociria beti mwana wako ri tiga hihi ngirora thimu-ini no ngitukuheanite thutha uyu ya 0700659554 iria ngwandikirwo horo wa IVF gutio na mundu gwetoga thiaka gathiaka wa Njeri nyo mwini witu wa nyimbo cia mataro muno gathiaka thengiu muno na hena ungiwetagwo Ngash aradumira mbica yake ni wa kuria UK twinake mwenake ni kuririkana raririkana Ngash baba ne ngatho we UK Nottingham thengiu cio mana ni host kuu na Recho Njeri ni athuri na atumiaga muno ndo Nottingham mothe ni ro marathima he mundu ranjira atiriri Pastor JJ please I need connection to a prophet please why do you need a prophet for real? I think you should need a counselor before. I will not glorify our one Pastor Murithi for counseling. Then we see where the prophet is needed. Tondo ne hom adomara take advantage. When you are desperate for kohorirwo bugu kuraguriro koiro madomara magoka, you need counseling before. I don't dismiss kehokia prophecy, but you need counseling before. I'm Telese from Kasarani. Thank you. Good evening, Pastor. Say hi to Betty. May God bless you, Susan. Kahoro Kumamurera. Shone Juja. Asante Bishop, unatujenga sana, barikiwa sana. Bishop JJ, you have a lot of knowledge. May God never let you go in the grave soon. People always awake where I stay, but time is small. Atakahida kanini. Nego twari tihida inene. Niwo obade otohega thikoigire wiki. Nego tongigwa twali otokaga uhoro wa ngamakeria. Taru msupengera ugaterere. Thena ne athuri nie kwanza ingiona wakuhe kamwema tigatu. Kana kamwe. Riu angikora tumia ni makinya hauri. No riu nikio kiiga angikorwo ni twakinya hau hatha ici atumia kuga na rikono nyone wa kamweri meha aheani aciana icio meha no tuhere kihunjini tugukite kuhunja is not Bible study aheani aciana real life meha aheani aciana wa mbere men are scared tondu wage akana gakwa wa mbere ni ko kundutia nako oko post ginya social media all over everywhere na rigini muthuri wina mwene ne wanjiriria bara ne waka drop kuria manager ka rigini wa Brookside wa takana gate ni arumeni scared na ndirari horo wa arume hideni ne mona titigite kwari oro boy child are scared number 2 arume aige ne irresponsible
gikundi kicunje kiganona ni responsible Ndego responsibility re mwagirire to father na ku father tiuriri ku father ni narrative kugwa ri it's kind of na nigugwetete men are running away from women. And they are choosing where the ado matekuwa responsibility. The same case no go mutumia kiugate akorodi kokoro de bibi number 1. Fatanete duna keithia gwakwa, I don't care. Fatanete wedo ga keithia gwakwa negatha dikana hore guo, dikana hore shati, dikana ruge breakfast. So this in to hello man of God, now that you are touched on listening to a parent, my parents died a while ago and my father did not have any regulations on who to marry. Any tribe but not his brother, who is also my dad, has told me not to dare marry any other tribe. I am confused. I know it's out of the topic, but please guide regards. Moshiri, thank you. We're out of the topic. Netokwari nawe nyutha wa hema. Asante sana. Ni dina message nyingi muno na isi cio the dathoma thira-ini nino ya wira ya 0700658554 tukurara haha ni message makiri magana meri wega ni ngutige mwena ucio muda ugate bibi yangu aliaga na bwanangu ati bibi yake okay kutoka ndoa za kwanza lakini si pamoja. Hiyo digi understand ni kugatia bibi yake aliaga na bwanangu aliaga gucira ni mundu magituganite. Let me understand more message yo akwandikire kahora kahora ndugakorwo na ihenya ningumithie through kahora during my free time and gainie kuhe umenyu na uge wa gugucokeria. You should add time for this show. It is so educative to we young people. Great show Bishop, you will always be a blessing to me and my family. Shake from Kinangop gaya kurathimete tuongerere time. We will see to that. Ni tukurora time hiyo. Neno yako imenibariki. Ni test wako salani. Greet me Bishop please, nafurahia naitwa Tailesi. Kigo kiki nikiritumbeti githoma gwata giki. Ni Tailesi Tailesi from Kasarani. Marito mane maigi muno maya. Bishop Nirev Abel Mwaura wa Baraka, huwa unatubariki sana. Jehova aroguturia. Uyu ni wakore gugitwo GGRC Mulem. Thank you Reverend Abel. Na mwathani akurathima. Asante Bishop, unatujenga sana, barikiwa. Guga imeni ni wega na mahoya mega thengu ni kunyenda. Pastor JJ gwendete ni kwaria ma kama pastors wote wanakanga kama wewe bururi ugire muthaka muno. Ngai arogocwo. I don't take the glory. Hello Bishop, mimi ni single mom na nimepitia mengi sana. Naomba kama naweza ongea na wewe in person, nahitaji mtu niongee na yeye. I will be there for you, I promise. Nitakupata nyuma ya hema. Responsibility ni uigiriki mwina shugo cia dhahabu. I'm Jacob from Ihendu. Thank you muno. Dagitari niye ndina muthuri wakwa na niorire niko na miaka 10 sijawahi muona, uniombe Mungu anipe msaidizi. Gayarosha mani na merire magoro yaku. Responsibility, thank you. Beti wakoro wiri di mwena waku ujire. Praise God Bishop, I'm Mase from Gitahi. I congratulate you this night for this show. You have changed the life of my son. May you live many years. Ino niyo message ile ya jaka muno tuko muthi. Ati you have changed the life of my son. May you live many more years. Gai aroigua na arohe matuko macio na mena thayo na mena kanyamu muhuko. Amen. Gutie mwana wakwa. Gutie mwana wakwa, mwana wa YouTube namba ito ya SMS ni arehe wari mwari. Facebook ni arehe wari mwari. Ugonyo mwandika kutukira 23730. Enyo mwandika thini wa page ya Githima TV. Dageri ya kuhigura thimu yako ya arehe wari mwari. No ni ndahota kuona ici cie thini wa YouTube. Hena Eunice Masharia. Betty mwambie Bishop ha receive SMS. Nime receive. Sini hizo nimesema nyingi. Labda niyo ya M-Pesa. Iyo ya M-Pesa labda ndona. Pastor Elizabeth Waithaka arauga askofu, you are a blessing to many generations. And Masharia Rwanda arauga thank you for this generation. Perpetua Gasha and Mushira Sabina Waja
Wekatal Negatho Juliet Wekatal Monica Mushai we Mombasa I Asante Pastor Elizabeth I really love how Betty loves. I love when she loves. My laughter is infectious. Everyone Kare Bakasi Kathekari Ones Mwagura Runda Kariz Nedakona Perifeva Zipora Mwangi Rose Kago Mogure Monica Catherine Kearie Jane Waruguru ati hakuna avocado ilianguka ku hakuna thank you muno Perpetua thank you muno Catherine Kearie Simon Mwangi Nedakona wa boy Nedakona okay, the Alandu's channel. I'm in love with your dress, Beatrice. It's so beautiful. Thank you. Caris, greetings from London. Bishop, loads of love from UK. Your words simply wisdom beyond. Thank you. Waboiwa Camilas Negatho. Ate betiri urega gototabura nike ithui andu a YouTube agatokwo ya mathige ne ndamutabura andu a YouTube na ni cianyu ndirathoma mase wa mucie ne ngatho Nico Jusman we it's called sterilization. Dirango the chef we Kampala Masewa Mushie Golf team, we love you Bishop. Julia Washake Bishop I really agree sex education should be taught in Kenya and spoken in families. When I left Kenya years ago I was shocked how ladies would talk about it freely. Okay, ishi nenye gimuno na units masharia mwadhani jigwena thani dena ere kahina kairetu na no nyende to getwere ushene mundu raho ya to getwere good Caris the guys okay at the guys controlling the YouTube channel, why don't they arrest the host and Bishop on YouTube? Viewers comment na neshude ratho magweshiri adwa YouTube ni makoreto muno mageshokia no neshude ratho madagika ine no ne twahera mehia mau na ndatho ma onyinge view ile giota Bishop no gweshiri matha maitu ni matengera muno ne gwenda dirikani murere wito namba ya Bishop JJ ile ongemwandikira SMS kiuria comment odo givataro we nario ndokahure thimo andika SMS todo adole gema horaga thimo no giandika message niguo wega amethoma agokuhorera hindiria akona opportunity namba neno ni 07 00659554 keheo giaku muhothi waku offering yaku your love offering no hodira na beno 0700659554 na M-Pesa name ne James Maina tulikiria dagitari kana wino ndoge wakuga ni gwenda kuga kiganyo ne kiumira ya KCSE yeah congratulations to our sons and daughters and we gashia ni marerie ona ciana ni tana hatukari mamere feeling in exam is not feeling in life they are still successful they are still success tio the to ciari to turia mwena wa githomo ti duo the tukatwika successful no academics kwe maundu maingi ngai agayanetie koguo tukatindira mwana kumurumia na kumuthinia ona ucio ragoire tiga twindokira mwana atecoke form 2 mutware ndu ni ongia proceed na mbere life ni na mbere life ti na thutha to nginye thutha tukoro turi ai na ni njiraga andu aingi kaingi andu aria ai mandikagwo ni andu adi tondu mundu wa ai no andikwo wabici ene no wadi ethaga yake mundu wadi ethaga wabici yake wa ai akoragwo ndi guthiene na maundu mau no tugukimaria hihi ngucokeria ngatho mundu yitagwo mundu kwendete muno haha muno na gutiri hingo tanjiraga ngugeithie etagwo Jawa Green Spot Gardens riu aranjira aratu watch agithiaga watching holo driving through no wetagwo solo I really don't know. Natania tuire. Niako jira the different years solo na jau. Arajira mtundu watching while driving through your favorite state of Texas, headed to state of Kansas, birthplace of President Bill Clinton. We had missed you. Salimia Betty sana. Na niwega muno jau. Ni aramenya favorite state yako ni Texas. Na mudogo to Francis wana neti ni areka kwa kwenda ketwike Seattle.
Hiyo ni ngucanio gatagatĩ kao na Esther. No yaku ni Texas. Ni for now. For now. Yeah. Kwa ihinda rĩrĩ. Kwa ihinda rĩrĩ. Yeah, no ndimenya nikio kiigaga. Niguo. Freedom is not free. Niguo Francis Waranet yauga. Na mundu gwitwo Jacinta ngwenda hoya Ngai akuhe miaka miingi ndagitari. Na ngwenda gukinyia hau njuge kama mwenjira ugerio thina ruo ne kurugira. Na ni wega muno ni undu wari othe matuthikiriria. Niguo andu ni magutumicite muno na nikio tu ndeka cio nyingi ona cia kumatambura na kumu appreciate na tiga ni inywe tutingikoragwo haha ni nguriki na kuga atiriri riu nawe ni tukenaga muno niwe utigaga maundu maku maundu maingi biashara ciaku ugatwonera ndagika cia utwariria kwariria ruriri rwitu na kwariria generation ino ni tukenaga ni tukuhoyagira Ngai ugima mwega wa mwiri wa meciria ona matuko maingi amen koja wa meciria niguo muno niguo ndigakinyitwo ni dementia niguo niyo na nini ndĩramisĩte show na ngamici kĩrathi gĩkĩ tũthomaga haha tondũ tũhĩganagia mĩena yerĩ ũhĩga kũnorana nĩ mĩena yerĩ na ona nĩ rĩrĩa andũ marandĩka message nĩ njũhĩgaga rĩrĩa maranyongerera information ona kũni wicira wega tondũ tu tũraga onoroga tũhiũ na guo ndũrĩ watema onaki na ũgĩkorwo kĩrĩ na ũgĩ mũingĩ no ũrĩ tũhiũ tu nĩ wendũ kaumwo temete onaki so I thank God for you all njokererie na kuga atĩrĩrĩ you have to allow your mind and heart go komo na ko discipline iyo niyo training ile gutuma tuke responsible na watu responsible ndukahota gutuika ko enjoy freedom ile rehaga dangers mundu responsibility ituikaga mwathani wake to nginya korona mundu rakwatha no responsibility no kajuri hau beti responsibility tukaga mwathani wa mundu atia if you kono no andikana karamu gaku hau beti ati responsibility will become your ruler responsibility becomes a ruler ungioya murigo tu wa gutuika wina wigiriki niwe ihokekera undu ucio tuikaga mwathani waku niguo controlaga mbeca ciaku accounts ciaku niguo controlaga irio ciaku lifestyle yaku controlaga ni responsibility koguo when you are irresponsible you scare away success na you scare away maundu maria magirire gukora mari maku maundu mau ndakora ni discipline na igiragio na ruo igiragio na gukomo tone training igiragio na kuima igiragio na gwitikira na kwinyihia ona gusarenda igiraga na gwitikira ku bear the pain ni undu muru muno ungithie kwendia pain killer maternity no urage atumia ciothe ungithie kwendia pain killer labor ward woraga atumia ciothe labor ward ndiendagio pain killer labor ward ni mai maruo mongagirirwo kuo kwina ruo na ni ruo ruongagirirwo tondu without that pain muticiaragwo koguo ndugire hindu ka deliver anything if you not allow yourself to go through gukumwo kuima kuihotha ukiririria perseverance endurance you go through the pain you will get the success if you kwenda pain killer labor ward you will die and you kill the baby ogeno tuko mwega tucemanie rucio kanitha-inĩ wa priesthood kuma thaa thita nginya thaa 8 Githima TV live na riu ningi mukire na beti kuma Monday to Friday tafarira-inĩ ya gukinyukia kiroho tucoke tugicemanie Saturday tuthina mbere na hau totigira may God bless you tohore thank you Ngai ni gutuhe ihinda thank you ni gutuhe ithenya riri tunyihie hwai tukiaragiria andu aku amu bururi uri atarani aingi ni kurugama rugamaga na go bururi ungi atarani ni kugwogwaga thank you ni gutuhe sound mind and understanding nigetha twaririe andu aku tuhonokie ri kana atatu ni undu ogocwa ritwa riaku ithuĩ na beti twaneana ugoci kuriwe ugocwa riwe wambarario riwe ithuĩ tũrĩ miro yaku ya wĩra tũrĩ ũcoro ũhuhagwo niwe urogocwo Ngai ngumuno goci irogucokerera rathima aria matuthikiriria rathima ciana citu ciragimarire iraruire rathima ciana citu cirikirigeranio mahe direction acio mahana ta marikia level ya form 4 nigetha majie uturo ngi ngini meguthi university and colleges akimegutukana na raia maundu-ini macio mothe mahe wisdom and understanding mahe hinya wa kwe responsibility and self training na self rebuke nigetha matuike andu mena kuria mari roho ria wariri Suleiman ni ithe Daudi matuike andu kuri ni undu wa rucio tore waugire thiini ibuku ria Jeremia te ni ugekira roho waku ciana-ini cia ciana nigetha magatura makugocaga noguo ndakuhoya ke roho waku uge ciana-ini citu ona iri igoka getha society ria gukega kumagia ritwa riaku tutikana coke ha Sodom na Gomora ukatuninira ciana ukatuninira ruriri ukahukia thina marakara itekera ithe witu tutikana kinya hau tuhonokie to niwe Ngai witu utukwo muthe tuho tuko wina thayo
aria tukuinuka tuhe thayo wa njira tuhe tha cia rugendo aria me wira maiguire tha ciaku aria me thibitari mahonie ngai aria mohetwo matuire cira na kihoto na aria muthamaki wothe maraigua ruo ni ngoro ciao gutigwo ni endo ao mahe kuhorera ona kugia na thayo ona ru bururi witu ramon ni gutigwo ni president wa tene tuhe thayo ona tuhe kwenda na makiria tuhe reconciliation tuhe kuririkana mawega maneko ni muthuri ucio undu ucio wiki ohane ta gikuta tukuria mwathani wanyitirwo niguo athamaki ari mataranagiria maraniirie kuri kwirihaga faida kuri kwirihaga reconciliation muthamaki wa thau haroge na gitumi na ru ni undu wa maundu macio mothe ngai witu niwe tukwihokera bururi witu ona hinde riu ria ithurano tuiguire tha tuhe thayo tuhe kuhorera tuhe calmness na super mind nigetha bururi uyu ndukanaikirio magui twahoya oguo ritu ni rĩa ku ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru amen. Thank you so much, Bishop.